omu ye bia omu ntom ta bedam na say neti ti o si ehu sa be bia ye ni no omu so ne panyin wo ende sa there be o ka say o panyin na so correct man for hine na hwa na hu say ti a wo sa asese omu so de egu computer so enti wasantin no wa hihye okay yo pacho obi so for free enyinam so o si 51 acres eno so ohini no agye afio mo nsem ne papa na really ma wo mo ba to ne na be no na nipa bebre nim ye ho no pa esa mam nchechire mu ye me pacho yo ene se ye wo asase ayedo farmland okay nso kokoro bia so a ebi a kojo manu abusuafo mo do ha ye mo do ha we mo do ha we mo do ha ene bia ne papa no ono no ankosi ni kwaye ene oje na asase tete no efiri wo hene ho so odi be ye ni kokofu ene waye kokofu no obefiri mu no ene odi ama ne ma ana odi ama ne wo fa asefo waye krata ato so odi ama mo ene no hene bia ni tumi so obeje efiri wo nsem ese fu no mbusu adwa wo modwa no mo so e de ma nemom se koturu se eduru fisa asese ye tete dia eni wo mo amodo ni biem nemom ye tete a mo wo chefa ye dai ewom okay nti ohini bia ni tumi se na nke yete nka ewura asante hene wo se efon ase majoje okay se ne dia okay me na hweso keke ne nso so ono kakraka na kura mpodo nwura obi na wote baabi aka se makoje asase efiri obi o don se mafa o fa ne sei enyinam su sei no ohini ban na Akoma FM Fufu Party Afijane Poso. Miminida 10th August 2024. And the forecourt of Akoma Municipal Assembly. New Amakom MHHs. Park Resua. Kayo Diohian Wayua. Free. Fufu. Ye be chokon to moi. Anum kwine. Nia jena. Betre bosse jumedi. Abra de portier crunchy. Atosodie. Enam bi tise nanchie aponche adwene hobi. Ye wo bia. Ye beji na fe ye de abo jumedi. Wo bibia de be poa 0209119090. Akoma FM Fufu Party. Diohian Wayua. Free. Wafo madama. Ye de Akoma FM Fufu Party de bro. Omidima for Herbal Clinic. Obibidi Blackman Company Limited. Delta Season Powder. Simben Jewelry, Live Long Nutrition and Diet Clinic. Media partners here, TV3, Onia TV, 3news.com, and OniaOnline.com. Fufu. Akoma. Fufu kono. Fufu ede. Fufu udia. Na wo bo nsan no. Aha ye da heavy. Ye bibia bi wa ha. Aduane bia wo pe bia. Akoma FM Fufu Party free. Nyonya ni wayowa. Fufu. Akoma FM Fufu Party. Munyina momia ka hu momie nkodi fufu. Ya fra me akue nima. Me ye choba e wo awragaja nsen. Sadi Akoma FM fo invite Fufu Party no. Asante ma muma nyina yen ka hu momie nkonkodi. Aha Betty's Kitchen. Fufu Party no eba so afi so biem 10th August ma Betty edwuma ne bi wakaje etia Freeman Hotel Edum Police Station baby a wo frɛ ya de ope bia de bebrew asanteman obafo wa chobani ya wode chem so cornerstone yesa wa Ashanti Newton na nebu abasa ho this year Akoma FM Fufu Party last year ye ma aduane boost na fi we say eba so biem e wa so municipal assembly Ma Mr. Bright enie ye wo krofo made nkwanta last year ye no mo ana ye afi so ye jire mu dendende ye hia ne wayoa oba obedi di free munia ba agimie no wo confidence it in place first ne oba ntma ene say yabada kodwom 10th August ye Fufu Party e wa Akoma FM aha esisi twaba Akoma FM Fufu Party efi we dia mo mrade hia ne wayoa baby di free Fufu Party oh Fufu Party we Akoma Fufu Party you free the here na se wo ba ukita wasanka no asanka no fufu Akoma 87.9 FM Fufu Party maje mayewa de wo hia ne ayewa me ba se ya na esome ati ase
mesrɛ fufuo na ɛbɛyɛ de ɛyɛ free me ba yewa ne de wopɛ the size ni bia mesrɛ wa bɛsɛ fufuo no nto wo ba fa ketwa me na me qualify some fakasi because me so me nipa ato asa nti mesrɛ wo ɛyɛ hia me iron lady ɛwɔ Kumase America or say krom Akoma 87.9 fufu party na se me na me kɔ no ɛyɛ hia me ate weye the ohia ne wayewa shale some kai last year fufu party na Akoma FM ye de bremo no this year it happen live ye kodi ampesie ye kodi apetie ye kodi fufuo Akoma FM ye kodi fufuo o say ye kodi fufuo e me kan ho wo hia ticket bia wo hia sika de ohia ne ayi wa roba hu size ade beba otimase ye ko fufuo no form hey ye wie. Hello, we need your hema echampoma. Uhu mi ananye bibia se Akoma FM fufu party ho enkomo na me no ba betwetwe. Kai hu se dwumadie no. Eye fufuo ene ye wo se ye nuanu mu nyina ya dofo mu nyina mo mra na mo medi bi. Enkosi hwe. Entokwa bebrebe enkosi hwe. Hu nsem bebrebe eno so enkosi hwe. Yamamu good afternoon. Edeba Akoma Nsem Jumedie so. Ewo Akoma 87.9 ena Onia TV enso. Baby awa wo hwe ye bia no. Enenso adomadom yen. Ye de Jumedie no ebremo na wotie mi nchia na me ka se honhom nsem bebre kosi hwe a. Na wo se ene ye ra honhom ye be don su ko ewo honhom ne ye bewie no na me agesem kope deliverance bi na ma yenso irade boy ye chidom nti no ye bekoso akwayanim ene ya wonderful nyina special greetings me de mamu sanse ne ye da aha nkadu ya wada se ya nkam ye ya Bugatti enso se de Bugatti no okolive ya Aunty bi Beatrice Yogabra ene ye de Akoma Nsem Jumedie e de ebremo na enne wo ye Jumedie de wo ma na police force so ama ye security tip kakra of motivation ene de ya na de security tip why enti enne ye motivation no e fi Ghana police service for ho omo se ye ntumofo ne ye ncheche mo se akronfo omo ye adwuma ewo esum emu na dodo na omo tai eye adwuma enti edu anwumre na wo kwa akoda wo dem ho edem ho light nyina na wadundum no na mom abonten de mo amoye pepe na mo pese mo beto light abo abonten no and the police force mo to light na mo fa twa mo dan no ho enhia se be ya se kronfo ni gina abonten a na wo hyedem a wo hu but wo de wo hu no internesa wo hwe wo dan no ho na se sumbu adruwa and wo du fia no akope light na wa me ya bo ewo wo dan no ho e de amount we Ghana police service and see yemfa sa motivation na ye security tipi yemfa emount na mbo ye nyina na yembo ye ho ban Jumedie chief executive producer Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sakwade ena Beluchi ena Nana Yaw enso ede ko Facebook TikTok ena YouTube ubetimi ahye ana obe follow mi ankasa me so Facebook page Beatrice Yogabra Facebook page ho nso ubetimi afollow yen wo ho wo share na wa like na wa comment na Jumedie no koso de amayen na enne ye wo enkomo edi ye bewura hunhum na reverence here apply life wa hey ye wi ani ahese se Jumedie we say obetimi aboa ya ma ya pa no for masibra ono oye regular in-house panel member Queen Sabi Debra Okaho Peggy ena Papa J omonso eba beka yensa na ye de Jumedie no de abremu frewunia se enenkomo ewo ho na ombetie bi ombehwe bi ebewie no na yesua de se nya niam nyina na ohu na nadwodosuo ma ofichiri wani 2x4 ni nyina na ode hwe bi wo ho a ohu a dwane kwa shedem ebi wo so ohu a sutrase ukosha ya maame ne wa ha obeka na sema kire eti fro bi so obetie bi wate reverence here apply life is the road clear for you this afternoon? No shaking boko there my God is Otokonadu. Your God is Otokonadu. When he talks he does. Why are dear bro when I am person can he do snake I na manu why do so when he talks person mo bi ehunu say school Saturday no am we Sunday still am that home
na ye nkomo no wo na mente ho nkyere wansa ye honhum nkomo nti ewie ade aka ne de no se ne de wodi ye bewura mu pa na waboa ye na ye maami ye kwan ye nya be fa so ye beboa ye maami no na ya boa ye maami no na ansa na no ye di kia ka kire mu se ye babi ye na na bi ye wo faase bi oyare wenya akoma mu ehaw wenya hole in heart ayeje iska edi aboa na ma ye de nako India ne akwakoye no operation me pese me ka ne tintintin bia ma ye ntie di maame no sima me enu pe ye wie a na ye de aka no de ato amoso etie pompam chew me ba mu hi ohia moa na me sere mo se obi bia o tie wa fidie so eye kuma se ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo menum blanche me sere mo amwo pass mo na na ohia mo be 4 billion ne de na ko ama o makwa ye ne sejun na ye hwe benku hwe ni fa obi ni hono na mse me koto sere mi dwa to am se me sere mo am hwe ne nje akwala na nkwansuo wo se ye 1-2 a o se me hu me di se me de no rush de no ko hospital ni na ye kan se skasem me so a se me hu enye o papa so a na djuma ye de ti amase se na adwudwu nti me chese anadi so obenu nso saa ma de ache so hu nti me sremu an pamcho atiefo pamcho man penning for bibia do obenu bia obeti ma revo se me sremu a kotodwebufo pamcho mumboa me na akola no ontimi entina wi asemai so de eguro de me balo onyaka ye da ho no onya ye mam ne hu ne no a chese me tete eba ne sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me koya na me kwa akotana no sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omodi aye na chese onya ahota na ya sen ya bafi ti me sremo am show obi pia otie me bia kakra obia obia bombo de ano mboa na akola no onya nkwa me sremo ti kakra me so me woka nti kakra Aisha ewoka efa neba Muhib oye atakakra mekani se ya no se omo ye entafo penyin and kakra no na wenya hole in heart no last week ene ye sha se eye appeal no ya ye ne se kakra bia mbre bia no mo amodi bia breye no ye bebubo mu din na mahu se ye hu sama breye bi na no mpo ahye obi so enkran ama obi a otie ye na obi a wo hwe ye no so ono so de ne de aba enti Joanna Adagbonsa oti Jantabum Gifty Ejako, Georgina Owusuwa Sintim, Joseph Fiakuma, Robert Ganza, Daniel Oseinyako, Abdul Hafiz Hussein, David Buama Entry, Enima Gariba, Bright Yausuka, Unique Hajara Enterprise, Hega Amadzi, Agnes Asantua, Anna Opoku, Seth Feria Agbesi, Francis Adoko, Adam Mohammed, Osman Ruka, Enoch Owusu, Fatima to them, Akosia Amponsa, Joyce Osei, Jonas Mate Tekpe, Ekuye Jewa, Zara Musa, George Akori, Ena Matthias Ashigbe, Musika na amode abreye no, Ena yabodi ya momo huse yensa aka musika no, yen momo number wusu wutie ya aha atakakra, onini nuya penyin, Ena edamu screen so a mo hye yen no enti won so a aka wakoma opese wo boa ye be ya wenya hole in heart ye sro fa skaka krabia od bebre ye bia no ye beje the operation no eye 4 billion titiska no and they eye 400,000 Ghana cedis ye kan say ya na uyem ahyew na so wo de kakra od bebre ye no ye boaboa no a na ye de aboa Aisha na ye de akoye ye bayi ye wo fa ase ne ye na nan operation na ohia 0530 507 849 0530 507 849 eno any ye momo number no edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM eno any edia ebeba nti yesrem mo amutie ye ne mo amohwe ye no yesrem se monye ye mboa na yenso yentimi emboa ye bai ene ye nanen na ansa na ye beba ne ye bedi ye nkomo ne ye no fast connection kase nkomo ne mu ede papa eye Akoma FM fufu party ene ye ya wada
china ye fiada ade chi ya ne memenda no na ye ba bedi ye fufuo no ya ka ho asema fiti January ya se na mmada enso nyame aye yadom memenda ye di ye nimu ya na ye ba bedi ye fufuo no saa da no nso na Akoma FM ye ba ye di ye 5th anniversary enti ye di fufuo no ye de ye party ye fried rice ye jollof there bi ye si ye di fufuo ebunebunu nkwan kotodwe nkwan kobi nkwan salmon nkwan bibia bi nkwan ebe piase saa ememende ya edi yenim ya anopa na wotwe ko na ye hye dwumedie no ase ye fufuo ne ye se ehwa na ye wo no ehwa obeba na mema ne bi gina so na chobafo ne mema ne wo fufuo timtimtimtimtim na nkwan yi tuhwa bra ne nyina ye ndi fufuo pesa oboa ye saa bre ya kopem memende nka se o ache untimi mboa ye the other brave bia you be fufuo no sensuo kra ye beje for your number 0209 119090 0209 119090 na boa ye na yen sponsor de obetimi aboa ye bia na yefa aduane no embre ya dofo eni yetiefo na omo sponsor ye sabre ye ameka say ye eye midimafo herbal clinic Dr. Time da so Grow Fine Herbal Tonic makes you grow fine. And also sponsor ye ding Mira Palm Nut Paste, Mira Tomato Paste, and a Mira Agushi Mix. Obibini Blackman Company Limited. Or no, ensure dear, and one Z mineral water. Z mineral water if you had one ayanum. Wo ye jume dear B, no one fast Z mineral water in Drew Honum one. Now we name dear woye, Obibini Blackman Company Limited, and Sanu Juma. Z mineral water yeda mase papa mo de ne de special dedication yes me fama mo and at Dedel seasoning powder taste day inside and also almost sponsor ye be lazy tomato paste and also adano kia track ma and wa be tomato paste ni de egu yesro ha say yem fanye eduane na ye ba be di lazy tomato paste also yeda mase papa saying Ben Jewelry or Afro Kwanta and a live long nutrition and diet clinic and also ewa atonso ahinsai bonsium traffic studios o printing works nyina and one traffic studios obeye ede amao enra ye nyina ye share branded Akoma FM fufu party t-shirt omo na eye ede ma yen adumu ventures omo wo ejaba building ni ma ewo edum o curtains ne blankets papa enwane adumu ventures Upper Create and Art Fashion School or Atonsu S Line and EPSAB Music and IT Services or also what Asqua Baptist Church where now be who Ghana Tourism Authority and so sponsor flower tissues or tissue papa the best yes you nim anyway cheap na and one flora tissues baby never it's yes you ho MJC Foods and also seafood okwa obenye nsuo nam papa atodia ye waduane omo Santasi runabout omo be Melcom honum ena Kings Rental Services omo so atonsu ahensan maka King Rental Services no se canopia memenda ye betna se enkonya ye betna so ene tables aye bedidi wo so bibia Rental Services de eno ane Kings Rental Services omo so atonsu ahensan omo sponsor ye bi nyame ehia ye sponsors no enyina na obisa se hwan mu mpo ene be ye aduane no ede ama ye saa da memenda ye a edi ye nimi yesi de ohia ne wa yewa nti omo be ye aduane ama ye eye Betty's Kitchen ono ewo Asqua Freeman Hotel ehwa na owo Stay Bright Chop Bar or Adrian Kwanta Dichem so Sisi Chop Bar ono so ewo tano so oba fo wa ewo Dichem so and a Confidence Eating Place or Dakojom Overhead View Chop Bar ono so ewo Akoma FM yechi ya or Asqua and a obehuno and after hours Chop Bar and drinking spot also Aroga Airport Road kwino so wa and so obehu after hours Chop Bar and drinking spot omo and omudi omujumedie eduane no omde be bregen ama yedi ye fufuo no afei ye nua bi utie mi ya unua bi dispatch rider edwuma kwan bi abie de ama no Makion restaurant owo Kumasi Asqua here August 2024 na oni na ye edwuma be delivery services de ama no utie mi ye wo ye company na say uni riders na ye edwuma han edwuma kwan abeda ho Makion restaurant enti for number 0244417446 0243101046
motor rider ejuma abakwa delivery services ediama makion restaurant omo NSC omo pe obini na ye ejuma onye utie mi ya woni obi obetinya ye say ejuma ya for number 0244 na fe yembra studio na yembe bon ko TV3 Onia TV 3news.com and oniaonline.com. Mami Fufu Akoma FM Fufu Party. Pacho ohede Mimi da 10th August 2024. And the fourth of Akoma Municipal Assembly. New Amakom MAJ. Ernestina Bando Pacho otihin me wo Junior say Ramsey Atonsu High School Junior say Ramsey aha yo na Pacho ekwan so e una onam yo kwan so de boko emu nyina ama na bese afini efenie na me maame ewuye me maame wuye ekire bosume miensa na me banso efemu ewuye o si 2021 okay na me banso ewuye na me ba no ebewu no na mani me hunu just me timi enya hwe me hu ade me hunu ayi afa die timi ba ne ba bewu na nkasa no me hu ye de da me bai just o mom bai ye nyina ma me come on we twa butu no ye hyasie o ma me be free mu 2021 na weni ye oya me ma me e free mu no de no free mu be 3 days na mani no na nya me ya eti eche na ye January mu aye ba be di ni na awotwe dan na mani no ase aye komsi komsai sada no ye ko na re o so mama se weni na ye dey komsi komsa me na ya ne kasa se komsi komsai enti no ma ye hyasie ansa ba no ho o ma me free mu no edan na si ya weni no koye komsi komsa no me ma me wu ye na ye free ni fie ho eba ye enti eba ye no na tamoko ena ye ho nsusu ensuo bi free ye dan na se etene ekobo ensuo ba akomu ewo ye ho nom ewo ginya ase ho o ma me na ye no koye ewo he ginya ase ho de duako na enti wo ba fie nwumre ginya ase okay ye mbo san komo ne ate ase yi okay eti ye free oba nam se ne me kwa kosa ensuo kakra na me de adware na ja makwa akoda eti me dru me bie gate na me dru nsuo mu wa na obi ti nsuo no ano ho o hye fugu ena wode ade akyekyiri ni tire ti me dru wono na kyese me de me chia no wa anye so 11 na nwumre no ba ko no me chia no wa anye so ena nikum ni brenti mi gina hwa na ja me hwa no na said ye wo ye obeya wie na ja ma sansu yi bie na me dia kwa kodwa nti mi gina hwa oye do be wie ye mi wo se mi sansu yo no ti mi sansu na mi di kofie ti mi kofie no na de achi ye na se mani so aye mi one time pacho hold on time na wo dru nsuo no ho no be no ndu ba ko 11 enwumre no ena wo koto se obi ti nsuo na no ana no ti nsuo nim na ensuo ni tini kosen eti blog bi da honom a ye gina so na se wo do rubber aso nsuo no eti honom na wote ye ti wo firi ho na me so mi kokko gina honom no na me so mi so mi nsuo enti wo dru ho no not eyi eboba no so ama blog not so ena o hye ne fugu no wode ade aboniti enti wo hwa na na oye bema bema na nenim hwa wo ya na ne chi hwe nsuo nim na chi hwe ni sei na nenim ehwe yen ye gate no enti na wo hu no ana na hu na chi na mi hu no hu na nim ba se na mi tisi from sei ena mi ti hu se na wo hohoro ne na hu so wo edi o na se se ade na hye data na hye ne so nti na mi hu de wo ye potenti nam de ma adwene ko em se e bia wo hohoro ne na ho enti na wanim de efesi papa ya ye kana semi se
ensuo no etene ko sei e na ono wote sei etina gate no so sei ntimi bie gate no a na wadi bɔ n'anim e na ɔte hɔ na ɔno yɛ na de e na wodu na so yɛ ne dɛn me chia no wanye so nti wanje so na wo yɛ dɛn e na mi gina ɛhɔ sɛ gya de obewie na me so masa me de na me de aba fie na wo gina hɔ agye de na wo hwɛ de wo yɛ na ɛfo so na me yɛ na gya me nim de ka ɛyɛ ba yɛ o sɛ nka me hu saa no ka me san wura fie na ma nwura fie enya sempe na na ɛyɛ wo na wo hwɛ de papa yi dabi na enya sempe dabi yo nti wo sa wonsuo no ane owie no no wo sɔre kɔ oyira ya na hu sɛ wo na o mi hu sɛ wo kɔ mi hu sɛ wo kɔ ɔfa he kwan so a wo bɛka sɛ na ɔfa akɔ ha ɛne ɔfa ɛkwan ba ko bi da yɛ kyiro nto ɔfa saa kosi ka kwan kɛse na ɛkɔ Ramzia na hu na chita wo kɔ wa yira wani so wa anyira da sa ta na wo se wo da na tete wani so sɛ ɔkɔ ye no ɔkɔ ye ndie nam so mehwɛ nipa ban a wode ekoro na nipa ban ne tese ɔsɔre ɛne wɔ gramo pa gramo na ade ketewa bi nso sei ekuta no ɛma ɔde sansuo ni bi na wɔde kɔ ye de ketewa na ne nyina maame na wo nsuro sɛ nam ka sɛ na aso mani kum ne na na wo mani so ne bire ni nti enti na wo gina ho na wo da na sɛ me gina ho me na wo da na an ana yɛ sɛ otu bibi gu so na wo yɛ steam so minni maame so otu bibi gu mi so sɛ so minni sɛ de sɛ me ba no ba yɛ o minni enti wakosa wo nsuo wie wa ba fie na bedware kɔdae okay enti no ade kyenye na yɛ den ade kyenye na misan kɔ ba bi a me ma me ɛwɔ no de duako hɔ no eti na mani so no ɛyɛ me wantan saa ɛyɛ me yi saa ade kyenye na na hyɛ sɛ ɛyɛ wantan eti ɛkyɛ no na me se da bi de mani yɛ me de sɛ me kɔ hospital na me kɔ hospital ti me kɔ yɛ sɛ me hu ni a me nya me ho me kɔ doctor no wɔn so mu hu ade kɔ ɛwɔ mani so wɔ doctor hefa na kɔ yɛ G kasiem na doctors no call any ho no mo se mu wo wani ni so nti sa 2021 mu na ahya ate se wodi wani ni e kwa yare sabia start say ye wisi no nti card nyina akra wa se o card che se o call hospital yo baby em ni ahwesa mpasa o de call hospital la nti eno achi na ne bosumi miensa achi o so ba so ye de me ba no so so e yale ye to yale ye ne koto agogo ni yesu oni moja ye kobo ni moja ye de manu a enko afedi ye ya na se me ba na tolimum o tolimum no kura o pese o ka sam kirem kura so huna de wonka me so mente de woka eti me card ni na ni card am ja hospital na eti ya na se ye yi ni edi ni ba fie die ba fie nyame adom eja ne ho na ni so ate no ni so te no ma ye de ni ba fie eti ni nansa na ne papa se ne ho dodo na ne papa se ne wade ne ko so tinti kwa so kura na ba no ane oba na be ma okay enti ono so free mu na fe ye den na ni o free mu ese ye de da no kura ma hunu wani ni se mpacho uhu hwe kura se mi hu na eso de aye want ayi enti mi ameti wani mi kura uhu me mi hu kakra sa me hyede esese o je kokko de je kokko yo mi hu kakra na papa na ote hu nchemu ho no so no so hyede atade no so asa black wom na ayi okay na yeso otimi hu kakra but nye say na first na university okay enti wakwa yare sabia wo so wakọ gia akwa akohwemu a ena omo se dan na ye wani no enti na ahyase pa no na me ye adwuma adwuma na me ye still be etu so many te so many no me call doctor am catch a doctor ne say many na doctor ne say still entimi say ni pani die wet me say bia bibi be wo wani na say wodu wani abbo bibi die mi say wani na sa still ne gu wani na achepa na aburu fie be say so kra in 2021 die ba ye wani no ye wiswis no call sign catch a doctor ne say
emrebi stew so wani enam kan o ka say stew entimi say ni pani na ntse so se de na ema wani ni say yi say me kwa na o ka chem say ne o mo tra me Akoma eduro ahwe en wo mo aya na anu ide de chiri medium coil de na doctor ka say mani we no asai we ni dia say kra ntse say we ni pe na odi hu ade di fa ni pe na odi hu ade ba first ni na me ni na hu ade na hu ade ntse say doctor no mo si o mu hu de ya wi wan ka sa wo sha e den na ma we ni na yesa media me se dia me ko hu ya ne chire so de no me sa konsuo mu ho abio o san konsuo mu ho abio ade e nsu a de bia mo konsuo ayesa ane nsu ayesa okay nsu ayesa eti sa dan kra na enkwala bi wo ha wo mo esa nsuo ni bie timidi ma ade no kwa na so mo se mam na me bie ye gate na ena bibi so kania ede to mani na me se ewrade etimi jama de no kra na nkra no ebu nsuo no on be si was adan kran me nware kra na ya no pa na no so enwumre be se no so na ma me enwumre nko na ya na pese okọ nsuo ni se ase ya yense nsuo ni be won yense nsuo ho yense nsuo ntuo na wusa ya so ana de akodwa na se akoda na mpacho sa no eyi ba ko na aka se ukoto papa no no ti nsuo no ho no na enu echi no na wani ni start say yo wisi no edi mresan ansa na wo sia akosa nsuo no bi no nso na enu so bi tu bibi bo wani so bo so me be se enso kura echi ane na wo sia akosa nsuo no bi ena no so hu so obi atu bibi abo na eno e ho na to bo ma hu de sa se nipa na to kan ayi torch to torch ena ode atu mani etu wade tu mani na me ewrade na me bi gate na me wura fie ti ko na me koda ho saa ma sole kura ampo ade chin ye na me ka che me kunu se enu a wo ka so wo ko plates no de me ko hunu ye e wo nsuo mu nie okay na eno no na that time when you so nye owisi na nkwa utibi de na ntiko nsuo ni sabre no na me ko hu we first one no tina se aye ntina me ko doctor na ka chem se me nto ayi number space ye bi na me fan hye sa na eja ensa mo ho ban okay ntina de na asade ya ne to ye no na to ye no ama mi ti ni mu aye dududu me ti nyina me da na se bibi ni na mitiri mu bi ni na mitiri mu sa bibi ni na manim ha asade muamua bi eni na na manim de ba sa ji sam de mensa na me de afa me ha me de afa fa manim sa mu abesa minim na otiri mu so ayi na mbo ne bi ni na mu sa me dasi ya me ti se asmasum ni mi tirim na ye chi sa na yesa yo enti doctor for aka say wani no still ntimi nsai eni but so hwa wani no enkoye enfama anamonto be biom na wetu apart from say wodi wani na hospital Mesu ho kire madam Fubi ai ho no be kai say wo siri mesu kire madam Fubi no kai say omo esofu bi anso ni hu masem te me nene nko enam nene ko ye e wo kuma tie ye me pa cho e wo area bensa embo aso ye ni dio na area no esere so ana se na ondo ko okay pa cho kasa ye tie o nti uko ye na ye de me kwa na me ka masem kire no 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 so se ade ne de ye hu masem masam it is oba be kire me yi bi amama aye ene wo kire me naja o kire ode ne o kire me say me nkoto ayi pano na me wheat bread and tea bread and sugar bread na me to drink nka ho na drink dey Fanta na me nkopa chew me nkopa eso nche obi ade no hu ye hu enu se eni kwan se ye hunu e na makwa ko hu nti e bi a enfonso
fonso no maye eti menkɔ sere ena oka se tode ene de embio pacho sisu bio ma me na mante ne yie pacho sofo no so odi egbo area no krani na sofo ne ka se ye kopa nsuo ni cho nti pacho ye ntɔ de ye ntɔ drink ben fanta doko ena de na pano insu na num ye ne dewo insu no pe sugar bread na fanta eti me da na se bibi titi me na unka wie na metin kobo na me meti am my smart crossing o eti ko to pano no o to kese ba ko na ye be sen ba ko o to ni sen 7 series any okra de so wan boke mu twa nkokɔ and I thought fanta so and I de kan ho and I de ko nsuo nim na me ko sere nti wo ye wo ko nsuo ko hobe time be pese no so enwumre kro na onko na ko na san kan nsuo e da man tema nipa nyina e be se bi de sa time na na nipa mba so mo be se nsuo ni bi wo sa bre de na asan obia emesa nti e onko na ko gina ho pacho na akoye den kire mi e na me bu nkotodwe na mesreye nti o ye ne se kire mi na ye hu na ye wi reverence ya e wa ha e na sofo mu tie ye so wa ha mesrese esuo die mi behu ne ye no enye mani da ho enye mani da ho na enye mbo apaye eti na me nim sa ti mesre no onfa me mfon so onkyeme na me kansa nti pan no ye ne den o de to ho ana se o de pan no to ho sa aha onfa to ni pa ko ka metitigu aha me pa so ka no kra na kire me eti o tete pan no ni mu peace na o tugu nsuo ni mu o tugu e na pacho fanta no so ye ne se eno so hwe gu mu sa wo ye ni nyina obi a beto sa amre ni mu no na eno no o hye wo normal atade a na ye ka se na o me hye atade o hye watade nti wo koye enu wie ye no o san ko sofo no wan ko biem na o ye wie ye no wani na aunty mami e o ye wie no wani no aunty da bi anya hwe nti wo hwe na sofo no kra wo twa afrakadam mami ye ni nkomo nti no koye wie no say I'm fallible the road was not clear and outside to the animal be. If I try and say, o sign to the oh yeah, pan wa kwanche ni fanta kwanche ni wie no. When you are Josre, but also I dey kwanche bi. Enti na and also so na me na mani abontene. Ena me hu my bi no say madam fo bi no say we sofo. No ka jem say Mami me won wani still I how it me be fie ma ba be empire ma na msi yo okay to on dey be fie no bo empire ma okay apart from that no dey won to anamo bia bi na wa ken kan wotirimu a mabusuem eni yare bia eni ho afu se bia wo nyini e na se bia wo so de eba che se ni de on se wo nyini ane nyina ye ni so ye wisi on jindi se ye old age e na se bia wadaro mampacho we di sen me wo 56 aha nti 56 de eden ya weni no enye te se wo maba wa brem se ne weni no besi aye efie eni yare bia eni ho se bia eni fra bia eni ho afu se bia wo nyini no e na wo nya hu sunsanso ye fie die fie de me hu eni ya me hu ye asumodin ma ya na masumo den na wo asumo nye den se we no e ba ye ntina asama wo so asumo ye den ba ye no de double trouble pa ya sam kitu o okay enti ede biom e na wa ye e de afa wa wo ka utimu nso a wo ye adwuma no se na so wo ye de wo ye canteen wo nya obia bone a sa da bi ka utimu da bi etu ekura msusu uchi obi na nipa kro no ka chem se na bibi bone wo mitirimu a enka mko hu sa de wo su okura nka be bomi ahwe ho no mo eti bibia ni mimu bibia ni mitirimu ni ntira tina nzo tu bibi e to mani ye be ba ya maami no obi oni aba bedi nkomo asampe we say asampe o say ye de yo e na say n'eni no
ya komsi komsa ono ane bro for kind na make bi di aboa no na ye call power specialist herbal hospital power specialist herbal hospital ho na ope ayaresa bia etu hepatitis asepa dia eno ane power specialist herbal hospital hepatitis A B C D and E wahrawa ayekese wenya siatika yare unompemu ebubu ulcer ena kompa ko power specialist herbal hospital kumase omo ofeyase bosomtwekwan no so ho no ma omo ben Jasbro filling station ho ena obehu power specialist herbal hospital en crying omo akwabenya pokuase ACP main road ho ena omo wo Takraden so omo Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no Omundra Food and Drugs Authority ajiatum edro ya herbal malamix omo dey etu malaria se ena honam ya okope bi na enom herbatin herbal mixture and powder ebua ebustu immune system no ekutia enyarewa ahodo nyina jirigajiri herbal mixture bema onnam nsem enkoyi akope bi na enom ena cough care herbal mixture obowa na okukuso ayo tan so ana akwakope bi anom ena edoya herbal tonic eno so ma womo a omanum ato a omo entimi edidi ubenya omundrei bi ewo power specialist herbal hospital hwa announce say herbal ena chemical shop bia ubenya bi ato ewo ho fra womo ewo 0244544422 ena 0200383831 Yekwa Dank Herbal Complex Limited and also bia omutu enyarewa to say ennamu yarewa de enwane Dank Herbal Complex Limited syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina afakọ ho omo wo mfidi e behwehwe ni padua ni mahu aboa kra wa betena oni padua ni mu no na omape ho adro ede ama omo wo Kumasi Pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School wa na obehu omo frɛ omo ewo 0266 593330 and 0244017556 Dank Herbal Complex Limited na yanko Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder and also atadri ayaya ne powder na ye ton se be ya obia ubetimi enye bi edi na ode abo ho yare eboa promote good digestive system so odidi a weduane no ebe digest ye ne no ani Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder eno so eboa ete kesiye so wa kesi abroso na mpese obenum eduro bia ma wo so ate a yes your Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi na edi je ohia ni insuo de na wasatre gum no waka eyiwonu afrase ya onya pan no ana odi aboso eboa nso ma oba ne be ma watenka yera no ko ne kope Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ebi na edi yema ema omonyem ene mo amoma nufuo nyina no we de ede mamo entimu mpe bi endi na emboa mo supermarket a etwa ye ho ehia organa ha ba bia de wura ho a ubenya bi ato wo pedodo etu anan komo bi ene omabo a 0200 777277 and 0505 408862 Good morning herbal mixture and so bow etu yarewa infections ahodo ase ede amao ohunam ya oya usisi otu ase siatika yare yesro kope good morning herbal mixture ni bi ennom na obanso bu nsa emaye anasa wote yawa kope good morning herbal mixture ni bi ennom ubet for doctor 3 days 0246 594117 0246 594117 ubenya bi ewo first over the counter or atasin kwanta honorable Sakwade or Atobiase Market, Mr. Kweku Drugstore or Edubiase, Mr. JB Drugstore or Fumso and Francis Mensa Herbal or no so ewo new Edubiase. Nyakacha mo say ye fufu part na ye be ye sponsors ni bi Lizzy tomato paste. Lizzy tomato paste ene ye nya Lizzy tomato paste for so ye repo. So ye sitting host to so ye dey you me ameba ma bra. Yankoi, uye PR. Hey, anya sem ketwa. Ene me ba ne brand na wo sign ye ske wan bra me bi ani o. Mem o. O wa nyimi ni Matia. Me ni dinya o. Me da sia. Ye se ma komo na ma mo nko ye ma me no da ho studio ha. Na we ya boafo o mo boa ye no se wo se age o mo nkra to kakra. Se be ya de bia ye betimi di Akoma mu nsem di abra mu. Nti me ba ne de ye call Lizzy tomato paste for
Kewi ama mi awakɔhwɛ bibi ama ne nie fra no wa obɛtoa ne nkɔmɔ no so. Barbara yɛnkɔyɛ ni. Medase mama abusia awie mama ma wa ha biem. Na memfa enchia emu ehwam. Emfri Unifor Brothers Company Limited. One more ene yekofa baya one more di Lizzy tomato mix aba edwaman so. Pacho wei eye kɔtɔfo fro kra aba beto ensuo mu enu nti na awie. Me pese me fa wo brekuma bi na ye bobo ensemi eho. Wonim se eba no aduane no a efie esiesie asasade no eye madia. Enti awie me pese me ne ma no edi nkomo. Eye nuama nom na momfa maso emfem me kakra sanse yeduane a yedi akoye nipadua mu. Ni ayede eserve e wo fia ma yewuranom ene ye manom no. Eno na kire apomodian mapa yebenya e wo ye nipadua mu nti awie eye Lizzy tomato mix yen ene ne mo ahia ye ne mo eba bedi enkomotia wei ansana yama kwan ama program awasugu so awutie no etumi akoso obi bebi sase edie be nti na wo se mekodwa so se wo ba tomato paste ameto abeya de no meto Lizzy de no ede be fie eya sampa ene wabisa no ene tomato paste ne de adoso obi anso se ne de eneye na de mema bena de pamaji atum na mi di ho adanse se wo de no aduane a etere wo se ase wonkwan no esofo mu ana apai no eno eye Lizzy tomato mix edie ne wo Lizzy tomato mix ma ema ne danso every tomato mix ahodo anase tomato paste aka no eho ene wo yenim se nsuo eto ne so fam ayeden se pa sa wo be chenam ho steam nam ho na wo benya tomato mix kakra anase tomato paste wi a wapeje ne sika apemeko sika de akekedro de aka ho no sika ni ho sa enti uhu donti Lizzy tomato mix ya ye ne se tomato paste no echi no ade ba ko na mu no wuti je ne kakra na watemeko kakra eno na wo de bonam na se edika chenam no ho a ema foundation no eye solid ema pa omunim nkwa ye enim froye eye se enim se wo chenam ho na foundation no wenye ne ye a enkwa no enye de ene aye ka se tomatoes bo aye den no fresh one ni titiru no yes companies bebre wo hon mo a omudi sugar efra wo mudie mu Lizzy de ya dwene wo ho wa pomoden eho hia yen enti tomatoes na ye de eye tomato paste no enye moboye ni bia de apropro wadwaso no we fresh from farm kwani no wo tuye na chese ye je akwakogu ye warehouse wo na ye de aye tomato mix no ama na babontene ama na ye kama enti ubewie ni sikire bia nim nyesa wonkwa no frem se sikire doko no we de ya dwene wo ho ene ye ne kama ede amount sugar bia nim preservatives asade ben bia nim entos nankasa ne taste no ene ewomu ni ama oje ne kakra meko kakra ede aka ho nti wenye ska kra nto meko a enya problem ene wenye bia nto je ne nso a enha adwene sanse ni nada eye mesine nti ye de afra ama no aye kama enu echi obepa bia wo che wonam ho se ye akokɔ sa aponche se ne ntwinam enka ubenya wo che nam ne ho awie na wabɔ won kwan na se awie no edru se wo serve na wo yi nam no a e wo si nya enam ne kala na ene wo ho nanso tomato paste bi wo ho no ma na se mess bi wo ho na de ye waduane a wo be wie a wo che nam no na se nam no fa bi aye kokɔ aya na efri tomato paste na wo de eye waduane no ene ye nko ne saa se de be ya waduane be ya homeka esi wo na efrefre dom nti eno nti na make for Lizzy tomato mix e de ama say wo de fa che nam no ho hwe se ebeja wo kala bi e wo enam ne ho a ebe ye ne kama na ehwe a ebeja no akire no enya asem ketwa afei kura no yenua no mo ma bi wo hono ma wo moduane nye de enti wakwa sra ne we efie no eduane hyede mo pa wo bisa ne se ante na wa no ahwe wasema no ahwe wo boa ne nkwa ne nye de esan tomato mesa wo de eye ne duane no wo ba wutimi serve wo bi ma ne duane edie eye oba wo de tomato mess papa aye ne duane na ne duane no etusha enti de mo wapomodine de emfa eka bebre emrel eye Lizzy tomato mess no so ena make am for ede emao ebio ene sikani ho enti se ye be ye jollof ye pese ye duane no eye soche ye hunu se red no ewom se ne jollof aduane no esi etie no ehu be hia se aya na hu hia se afa ne betete tomato paste bebre
akika bom na afa ye de aye aduane no enti kuma bi a wo beti bia no etimitu na afa eye aduane no ekama ye ka se ebetu no enche se bi ye de niema agumu a eno na eboa no amanatu na emum se de lizi asiesie ne tomato mix no eno na boa ma wo jollof anase wo bom a wo ye no na wo twekura wo de etikitua bi na efoto anwani mu che ho sa enkwan so afaka ho na wo bedi ho adanse ye nkasa bebre esanse adepa wo hoi wo no ene ton ne ho nyame adom a memene nda fufu party a ye bedie no ento so a ye de be chenam ho de ye be ede ba be ye nkwan ahodo ni na lizifo ene eso asene enti di kan kura be ka wano hye ehye se de nkwan no besi akoso ewo fie ha memene nda ansa na wo kodwa so a wapa bi ato enti na ye fa kwanya so akamfo ede amacho bafo ankrankra mapafo ne de muntungu so moma mu fie nya de enya ahome kasanse lizidie waba aba bedum Ghana ene no se nya wusi pani bia wo benya bi he wo pani sachet kitwa bi mu mekokora na wuchi na apese wuti bi etum obetimi aye ne saa sanse sunsanso boni bia eni akire eduefo age atumu se eye papa enti wukodwa so aye bisase ye ma lizi tomato mix ni bi ento sanse eboa sizes na se dem sika ye no wo benya ne sachet afa ni medium ne small afa wo pani gallon kakraka ni mu container kakraka ni mu so a choba afo no use na eno so ye betimi e de adomo na bibia aye kama eye Uniform Brothers Ghana Limited one more ene di lazy tomato mix ni bi aba me pa cho mo obi emfa asokwa ena na wa chenchina enti lazy no eye LYZY enye titilizi na LYZZI ni bia we ye LYZY ntu kodwa so a na wa check spelling no e de amaye se de be ya obi emfa asokwa ena na wa chenchina baby awo bia wo man Ghana bia wo fra ye nko ade a ye betu anamo ka ba ukrom nko ade de be ma ne ho anase yanka sanso so ye be hunu kwan ya ye be fa so se de be ya ebi be ba be ka won sa mese memene nda aya be ka ye nko ane hwe sanse lizi ene ye de abo ase je numbers no na ne ye eni nkomo e wo so fra ye e wo 0240 Mama mkaso ojeje ho amame brand ambassador kwa na menyeje ho ma kwa charge your numbers na efrey e was 0240 949 it's way a lazy tomato mix for number me pa cho ya frey niema baako mienu miensa na fedi wudwuma e wo fie medase mama brand ambassador that's why and I need maami bi na edi enkomo o say abo enwumre 11 o kwa kwasa nsuo e wo nsuo wo ne fichire o nsuo etene e wo ne fichire e na okoto se papa tenten kramo kese all size man o ti ho o pa sam kwasa nsuo no hu so obi ti ho no ma sa wo nsuo ne call baby afa na obi e bi onsam kire me maami e na so ye ne dey hu so ti ho no ye dey chia no so what to penyini na who so ye penyini asam na wanwa so esre na anyambia wo mantem ho no ginya ase ramzia ho no san sukuro na emu what is obi akoho ama se ono so akoto so obi te ho ama bibia to ne sada na wonko na ginya ase ramzia kakra kai wo ko nsuo ni ma bibi se yato Nkrabi so wa ye sage ho no mo last do mo so o mo sole so mba abedwon so no o mo hu sa ade no a okay enti no hu mu de ne de enti wa fu say ye hu ma de na ye wana ye hospital some na me de hospital ja ye mi hu ayi bia me de gumani kura mpa e te se de me di anwa agumani so wo enye stew na na esa akeka no ho wani nsu me de what was the last time o call hospital what did we need to call hospital they say almost say some quiet say we so me no money o card ne de wa ha ye be show ni na kira mpa aya o call hospital o Confanochi eye clinic aya o call ho ye be show ni card ni na de a kira na o ka bibi say o call ye say glaucoma ene ye o ne no o man show mo treat glaucoma na wa some treat de ene na che say doctors ne say glaucoma na then afi wo say
unjin di say glaucoma esa abre na mitimi edi ekwa adwuma na say untimi nya hwe say mitimi nya hwe say mitimi nya hwe nti wo bekọ ba bia oyede na woko mi wo fie sa mi wo fie adwuma na say say dwen say mitimi nkọ adwuma mitimi nkọ ba bia mitimi nkọ bia nti wo ba he woni hwan ne bae ma kula ina ni bae oba nti apart from say oba ne be so mu di wakọ ba bia wa de untimi na tin ontimi onso mi mu die ja wo kan ho okay nti so obi nka ho a onko untimi nkọ ba bia mitimi kọ na men te se meni no so no aye wisi efise hu sa de no meni na ye wisi na me won se mi tie na akra makata meni mintimi hwe kanea aye prunsu ya na aye prunsu ebu ha na asiese no na ensu abase na ukọ konfa no chi na ye say glaucoma na ye tumi pese me ma tissue no nsa ne fa weni ase no ai ukọ ye na ye treat di ma wo no on sign fan ko baby biom say bi obeka say o per second opinion pachoji nti wo beko baby fufuro wo de sign akọhwe samparampara say glaucoma na eye una mede ko ai atonso agode o sign de ko atonso agode na ho so den see se ho de om ka ye ne no ade gi go say glaucoma na wom so mu tini sa nti ade na won so de hospital for na kama ye o say se mi tin fe dro ngumani o ade ntia mi ntimi nhunu se ne o so ko report ma o bia na sa dro no mo de ma wo no eni wani no emfa na nke asesa o say dro de enye ba ko ana dro de ya na enye ba ko de se me ko gia ebu ano mamma kwa akotobi se mi wire fi mi anfa bia aha ntu inro na na body your din tie your say ade de enye hospital yare se ndro dia e free some start call ye ebu okra adro mi ensa pese etumi 25 million nyasem kuma nyasem kitu ya to ye de egusu we ananu ye ya mi ko oji e drum twoma nko no ye da ben edi afia na musome me krada kwa mko ye kra aha wo kan wanko you card na wo kan otimu a won kai fa de na me de ko ye nko so professor de am de ko se wo so dia wo card ni atro so glaucoma na me kan any ese sign bra October 16 2024 enti that time na nso ye maame so ehu Ernestine Abando Konfanochi patient identification card enti almost sign bra biom bosumi du no ne de to so du nsia eni atro so glaucoma enti eno no mo search ye no se me hospital eni emu se ebinu eni omo glaucoma na me die mi hunu se na esiti eni atro so yi glaucoma mi hu se na esiti so first appointment na ya trauma on glaucoma enu ni say sa fe ni ekotwitu glaucoma na nkasa wo ukọ afofo de na ebi omunya nhuni glaucoma ni atrotro wo so sa glaucoma well last one na ukọ ye no ko no eyi March say bosomi 9 year March April aha it was 24th April 2024 na ukọ ye ene no so yesi glaucoma udi kan call baako 13th March ya no so ye glaucoma na call baako so 21st January ya no so ye glaucoma no wedi kan akwa 2023 no na wakwa no omo hwe review cataract retract retina ni atrotre na de mo mama de ba pa choje yo enti ye be frɛ ye maame nurse bi ni ani na di nkomo but wo de ofu sade na wo hu ye na ama wani na ye osa na so aye sa no ade na wo pesa wo du gidie ko hye hoyi na mani we nu nko ana na eye na kire na mesan ko hu we de san tu ebetu mani so na ma enti no wo ko hu papa tenten wo nsuo no ho no wani mbonkum de no ene hye asese haw na before so be ko hu papa no na edebi mbada ema woni so nya wisi kra na won fa woni nko hospital kra da sa enti no bonkum ne sha sese ejeje wo no
ena osia akose nsuo bosume nsu achi no ena no so bibi san to ba say na no na enye wani na wani ye oya no ntina onya asa no dabi sa wo enti wada ma se o pese ye nye den na mboa o mami so mumpa abuafo bi no amumwa se me wo ha manim nyina se eteteme na me honam wo me ende menopause enye menopause enye menopause me menopause dem na kura ache onya menopause ache enti hot flashes no de wenye atwam ache me kwala no kura we ka chefo kura mo 23 years amenka se we twa bra o so ultra bra no se menopause no stage bia ne de ye no na me de ne ba no woman bi na mbusa no e nurse no na me sabe na me nantini e ye twon na me ntimi fa me nantini se no ka jem se ma me ntaduro bia no na e ye noa na me de etwa ache abesi sabli na enti se o se ye ma ye nye dey ti mo ba jamada uroma yo obetumi aboa me bia obetumi aboa na weni ne so ate na wonu hu so okoto papa no chia na na de okoto ni nsuo mu no chia no so bia nka minnim ka bia minnim de bia no so nka e bia ko beye na efri ho no akonsuo ni ma na dwu biom de say yes ma min konsuo ni bio ha na say sa na nkrofo e ka kire me e na efi o say ya beye nsuo e wo efi e ho amanti me nko eho kra bio na eho na hwene bia ni ho abekwa akoka chen say eyi bi konsuo na bibisa ye na bia nka hwene ne no wa konsuo no ho akopa chew sa ukosofo na ye to fanta ne ichichire pa no yi eno anya adwuma ohene ni se ginya ase de minim se hene wo ana eno de nyamba e wo ene nka ko ho ohene ne na bia nka one chia me na nka mbe konsuo ni makogu nsa ana eno emwa de me hu beto mi bia de ho beto bia ye na wasofo no wa mompa ya ma apart from baby akọ ya akoto fanta ni pan no wa sori akọ mo wa sori ni din ya sori kese pa o mo mompa ya ma o mo mompa ya ma o mo bompa ya ma no mo so se ye den se asori de seja bia o de me ankwa wo ma no so na ye ne ye maame Madam Margaret Ade oye Ines ewo Allen Clinic ye ni no ending komo na on confirm my say ye maami de ye huhu asema na say glaucoma na doctor satcho on the card you see am so much ya me hu Aunty Maggie Pacho good afternoon we Pacho hu ye de na me adombo na o so yes adombo papa o de oye Ines but family kan embisa say still so many so a etimi mameni eye wisi kom ma me o se kom si kom sa still froy so weni so a etimi ma weni so yo kom si kom sa si you know so you no de amalo bi a esu okay bi ani so a e ma pe bosu pe no bosu na so wan hwe ni na ewu na etaba so a e ma woni no ye okay but no woni ba ko pe ne be yo sa woni ba ko pe ne be yo sa apart from that, you know, so no, you dia, no, you difficult. You. And I'm not how we know, and I wish you know, and then we are there about to come with that, and then not you know, this I will see that. It is a yes, and also come up with a new little, oh, the rain that you buy, a big show, they are now. Na me pa chawo ye Ines ide. My education kakra bi o glaucoma se ne city e wona ye hwe se ye maami die. Sa na etia because me dem hwe ne card ni mu no from Konfanoche no ya tro glaucoma wo but no so se wakochia obi won suo ma na dwede suo mu nti ofi se enye honam mu yare eye hunhum na ama na ni ne ye ne sa boa ye kakra but I told you na me die yare a mu je okay bushim okay obi so a ọkọ na bushim ọkọ na nti a obi nte ni papa tin ana ne ma me se obi ani fra eno no sa na tie obi a ne ma so etini na bi okay ne ma na ne etini na bi obi ti abata obi bia enye bi ba to na na bi obi na bi obi ta na eno no so so no tie okay obi so bi o na me so ta ya so a ni nte ya ni na ya
ɛwɔ ya ɛwɔ hwe da ku bi ebe ho de wɔ ne nhu de ɛhu ano no fa na so eti ebe fa ɛna ba sa na ejina sama ebe ho de wɔ ne no ale bi na ɔde ka sɛ wɔ be ma no de bia ɛbia no ɛna ejina wa bi na ebe okay because that the time I am I have to take artist remember I said the I just want to talk I thought I would have to know and I said we have the so we are going to say again I will be so and my dad said from MD but the dinner can every other one I get in my okay and the dinner was we go in na ese go ho the best ministry the planet if you go you jare about na adin no popo e no to from so the do no e sai na na ye ma me bro no odigusu a ma mo so odigusu aya na ye oden na asa meni no asa ya tu tokuro wo meni na se na mahwie aduro na gusu wo ehihyewa na ye na ehihye me ane Aunty, I don't know. Now, the time I don't know how to do it. If you have a different style of the mouth, come here. Every day, I'm going to come here. Okay. Okay. If you have by this time, I'm going to say, and I wish to hear you tell me to cry. If you are going to be so good, a come out as you see. If you have a come out and not be so no, ever purple. They don't have so many guys. You guys are not if you don't have the vision as you say, I'm not happy with the regular Kakram or every other she says, you say, I'm not your problem. Come. Now, I'll say, I'm not the Nimuno, or say, I'm going to see a day. Can I say, I'm and only in a cadron, Ned Mayer, it's too much as she no name one and I'm the Nimu. I'm not any okay. If you have a division of information, I was having your product and your share and information. And I gave you I was trying to say, if you are not tired, you're not a if you are a man, but when I catch a doctor now, the doctor has to stand on and you because the doctor is going to be a food and just okay. Yo, any antennas ready a beja hana ye mouse ma ba ko pe ye kan ni wasam a wo so wo ye ines die to ye fukakra e wo ye ni no ho se be ya panyi bi tie bi ana young lady bi young man bi su tie bi ana ni su ye wisi a on ka se wa ko hwe obi na obi e ye na ni sa yo me ba ye kakra me tina fa ni se e ni su ni no e ye le ti no de ba okay obi a so le bi and a dear person here, because the house in a million the poor, no, a man and a person there, so. And so they are not only now a bush. It is a mechanic and immediate and some younger. Even doctor said, you get before our own name, with the up and down on a friend. The dear woman, good piano, the new banana, you say. On her and come. Okay. That is a woman. The only okay. If you have the only you know where you are. You both baby papa. Ama yashi. You are so. And you are both cry every day. Because you are no. If you are every day. Say I did not a person and I'm not coming from another day. I'm not from the baby show man. If you are the other person, okay. Well, I can also do a bra or your mouth. Now, I can think a brother brand, it's not for showing. At least, one of the focus will be a baby or find us animals. The good days are couple back of the nation. It's already a shame. Even as it's really just a man, a man, Yashana, maybe or the Yama. This is my wife, you will share us with the car. The best shaman, you do a the father came and said, a bunch of money in Emma. If you wish every shot of Emma. Okay, about a maybe I won't. If you can 5 years, a very good not catch. If you making a time, Mammy, my a day. Yet that's a papa pounds so when I used to know my education. Kakram, you say, mammy, the 2 bedroom kakra because or dream why I say, I didn't know who was your muna. Eti nti Aunty Maggie ye da sepa say
Also G brain na be my education way. Yeah, I from why? Yeah, that's it. Yeah, mama. Yo, Mommy Harriet, baby. Mommy. Yo, one am Ernestina, and one am Efra. Now the we be ira. Eh na adma me no. Tissue na we no dey jai ne mo comment. Say wasuma ayom rekakra and I still nko ye. Say me dey no. Me da. I say bibi eni na mani echi. E na first na no mani me hu sa de no. Me da no me so da ye. Okay, all that you assume me, na still ya mani Ernestina, who one or 90 years, she very wrong. Let me show that. So, show that. Na bibi catch him say, Copa nanum chocopa, no, I didn't can't ever me tirimu. Oh dear, you remember on a way there be a year running there, seven rich, I know what to me, who no cramming to me, who oh dear, me party, hold on, young copy work natural. 3P garlic mixture, young copy 3P garlic mixture, near no sit at all. Young Copa, no send I will see Shama. I said, Radini, a wow, Namina, where dear, young Copa, and then Yamias, Patroni, young Tawadi. Medas say, area mecha a tier for any asher for so. Eya 3P garlic mixture e hu dawro enti e na me wo ha se de bia ye ba ye ka no garlic kroje a ye mfa nka eja e na nyankopon aboa doctor amane nimde o de anka twade kakra e wo kakra ene hahane kakra afra e na o de aye sa edru wanwaso ya e boa ye wo eweye mre mu eye entini mu ni mojem ene akoma ne ho adwuma pa enti wa wote wa wo hwe me ma me papa wo entini mu ohaw bi wo akoma mu ohaw ana wo mojem yare bi unsaka 3P garlic mixture na no ma ni nyina ebetimi efri ho kama ede amount na ene no ye hwe blood circulation me ka blood circulation anache se ekwan ya moja efa so edi efri sane ewo ye nipaduanim eno ho asem ne neme ne obeka ansa na no me the doctor number no ebetudwa ebia na wote baabia na woton wade ebi upesa wo frɛ no na so cheche wo yade mu ede kyerɛ no obetimi aboa wo eno nti frɛ doctor ewo 0248 92 88 0248 say you can blood circulation na say the medical kan e say the moja edi afrisane e wo ye nipadua mu na akoma na nyankopon eboto ye mu no e na di sa adwuma ye so yi e wo nipadua nim nyankopon nim say akoma no ho behia ama ye no krenti na se nipa wakoma tepe na che se wuwo mu ano no na che se wawu akoma ne nya adwuma biem eno nti da biara da akoma ne hwe se obechiche moja edi afa entine mu ne nroben ahodo akọ nipadua na kwa bebia sese moja ekobia enu nti moja afrisani dia edi we nipadua nim nyina akoma no ene ye saa adwuma no da bia ne moja dodo a akoma no epompe ema wo nipadua se de be ya wonso betimi egina wo nan so enu nti sa akoma ne ye se ya na circulatory system no afamframa eni nuane nro ahodo edi ama nipadua na kwa bebia sese ebi kobia na de enye no aba abonten efa wajana mu eba abonten kama enu nti sa wo de wo poor blood circulation na chese moja entimi eni afrisane ewo wo nipadua nim eye eya na eha adwen pa ebi etimi yese ebi na moja na bobo entoa enu nti na entimi emfa wo ntini nim enwura konesi bi esese ewura bia enu no eye bibi na yeye enema sa ne ema nyina esisi ebi amenua ba wo tie me unidi ye ope anadwodidie nso eye sradenam ene anwa aduane anwa ne de eka ye ho ye bedi nanso wo se ye hu kwan ye befa so edi na wo se ye te so se de be ya enkofa ohaw bia emre ya pomoden se wodi anwa ne bebre a esisi entininim sisi pe moja ne ntimi emfamu emesene ayese pipe na person su fin bi efemu pie na bibia sensisi pipe nim enso ne ba entimi emfemu pie ida se be sign nachi ana se be tai ho enti sa na oni padua no etie sentini ne mu sisi na moja no entimi ani afrisane a esan ko nachi ko akoma ne ho ena ya na de pressure no ebreye no enu te wo se ye hwe de ko ye ni padua nim ni yie se de be ya pomoden wonsem so ebetimi agina ne nan so ebia na wo pe ensanom ase we mi nyai ka ensa no entu adwenjene entu ohaw ye
yɛde ato yɛ ho so ene enye emema ne nko na etwa bi ena enye emema nko na budidi ema ne bi yɛ saa de ne pa eno tu obi a opensa den no ma ɛwɔ sɛ wugyae ensa no etwontwom ontini no emantini ne yɛ den eno nti mogya no entimi ni akɔne aba ɛwɔ nipadua nim entimi ni afurusa ne yie ensa na akɔtwetwe ho haw bebre e di abre woni padua no na obre mese won saka 3p garlic mesha na wono no ma sa o haw ne nsunsuan so bone a wo hu woni padua ne so nyina ebejai ebia na eye kese amoroso nyankopon ne bo kese no onwa ne bo kese no nanso se buruso bebre a e de wo haw ba ebia na ye srade nam na yarewre no ene nuane bia ye didika ni padua ne ho ene de sa kese amoroso no abre eno nte kese amoroso ne ba pe moja no entimi ni afurisa ne emfantini ni mu eyie eno nti da bia wo se ye hwede de koyeye mu yie pa se de be ya pomoden wonsem ebetimi agina ne nan so ebia wo ye obi a wo ka wo nan to so a eche pa ansa na weyi anasa wo da wotimi ede wonsa eto uti so ana wo de uti ne to wonsa ne so eda so eye sa moja ne ntimi mesene enko ewo ye titiriti eno nti moja ntimi ni akone aba ewo ho ebre na waye sa de ne moja no ntimi ni akone aba ye tai kan ye nan to so che no ya ne nim se life na ye bo ye sremo ye nhye ni yie pa afi se ede wo haw ebre ya pomoden emma moja ntimi enni afrisa ne ewo ye mu yie ebia na wa akoma mo ohaw bi se de medi kan kai akoma no na echiche moja no e de ama nipadua na kwa baabia eno ti se wo haw wo akoma no ho e be ye de na ye se adwuma ama okay eno ti hwehwe 3p garlic mesha nenom na akoma ne moja mu ne ntini won sensem ne nyina emfiri ho enko baabia wo bia ansa na meto aso me de doctor number no e sign atodwa biem frɛ doctor na church wo yadie mu e kyerɛ no na wo hunu kwan ya obefa so e de aboa doctor number no e 0248 92 88 24 make am for 3p garlic mesha edi ama no na me kire wo se aduane a wo de kwa wo yem no hwene ye esanse se moja entimi eni afurisa ne woni paduane mi ya wo ho a wo te se wo honam eya wo mre wo ne wa ye bia nanso ho mre aba wo so wo sanse nkire ne wo ni paduane ma na e kire wo se moja entimi eni akone aba enwurentenim enu nti na de sa ohawi ebrel ewa wa wonemu ne wonsam etaye nwunwunu nyankopon bo ne se temperature ne ni kwan se eye hyeburu so bebre ene ni kwan se eye nwunu bebre wa won hye fridge blog bia nkutaw wonan sisi nsuom enti die enti na wonan ne wonsam aye nwunwunu saa no enye normal na chese moja ntimi ni afurisa ne ewo nipadua ni mu yie wo sanse nkyere ni yipe hwehwe 3p garlic mesha nenom garlic kroje anyankopon bo maaye na ye de aye enkase ebon me nonom bi na entu wo yade ni nyina ase emfa emfiri ho emaw afa wo ho no ma wo humi a ensisi so ohome a obre pa akoma ne bre enu nti home no entimi emmeye dwuma esese akoma ne di ne se opompi moja e de mani padua na kwa baabi esese ekobia enu nti waye bibi amantene ne mo asisi na moja no entimi nkwa ohome a wobre ohome a ensisi so ne nyina e kire wo se moja entimi ni afurusane e woni padua ne miye wonsaka 3p garlic mesha na wono no ma sa ohaw ne nyina ebefri honom wakoma ba peri ebon tentempa ye nyina ne ebo bipo ise ye ekọ ye nyina ne abre na so kwa me nko abegina wo nchen no the way a ohome no anu odin pa ye ma menum bi di ato ye ho so na makoma yare na ba me dia me bobe pa asa me ye adwumaden kakra asa me nante kakra bi asa me srawo nyankopɔ ɔba no wanfa nka ho se be bobe po nete so enya sa na nyame bɔwo eye niema bi na abebobɔ niema bi so ama sa ɔhaw ne nyina ohu enu nti pe eni na hyehyɛ 3p garlic mesha na hye ase enonom na sa ɔhaw na wohu woni padua nim nyina emfiri honom edrei sa wono ma 15 minutes wedro bi a wo bia sa woda abibidro foforo so eye abrofo dro foforo wobetimi asanom ayankofa ohaw ne nsunsanso bia emerel enu nti mesraw entena ho edupa eneton ne ho se de nipa etu agusu abonten a ye nonom edrei na kyese eye edupa me enje mi anka me mebode wuro enche edro ne ya nwanwa adwuma pa enu nti babia wo bia hwehwe 3p garlic mesha na entu honamre ne honam yaw ne nyina emfiri wo so wobetimi afre doctor na wa cheche wo yade mu ache ne firi ne tiri so besi ne nan ase doctor number no 0248 92 88 24 92 88 24 ukoto edro ne nso a hyane nso se garlic ye da ho no
eye kokko enye fufuo 3 no ye de fufuo na achro P ne ye yellow ye na nanom be ka ne se akokko srade e na wo red label mu ukọ baabi na obi fa garlic mixture bi e de maw e wo robem na o se eye 3p ni bia wo se wo mpe no wo de free Piwak natural health e wo toam e hye wa epai hyene nso ansa no atosa edro ibi na enye na e wo herba ne pharmacy shops a atiatese e wo oman ni mu eno nti wo pebi ato ebia na wo Accra o kanshi hwese obekọ Kingswalk Kofi Sam ena fe Angel Herba ena akwaje wo de ashamafo emfa won ani nkyere Ecos Pharmacy Tema Community 5 Little George Madina Health Alert Clinic any post office no enedi animuhwe Kumase Kolinak Herba Dani Herba ena fe Kriske Herba ebema obi ato Ho Albert Sam Herba Takra de Mensa sa enso na Kofori Gafsan Pharmacy wa momoni Away Enterprise a Eben Cathedral no Temale wo Fakojo Herba ene electromat no ena eben ho hwehwa 3p garlic mixture ne nonom na entu yade bia ase emfiri woni peduanim ugina brania ubetimi aye de nyankopon esoma ose brasasi so ne beye ema yare entwa wo nkwa na so mesrew fre doctor na church we yade enimu ekire no na omoa wo fre ne nso a emfere me sorry so ma me fa doctor number no ensign entudwebi number no eye 0248 92 88 24 0248 92 me da se papa me no fo nya me yadroma na wo ki send ye besa asia itima me na sina ye de yankomo no e ba na wie ye kra no e dan na se sofu bi tie wa na doctor fufuro bi etie wa wo be ka kire no ba cho de se doctor se sofu so tiemi a ho na me honam nyina wo me na se bibi eso ewo me ha me mfi ha na o kan ho na boafa mani so me timi hu ni nyina wani na na de sanso nyina mani no me yes anu o sa anu mana na de sa o se sofo bi tie wa onya den o betimi aboa me hu se ja se Unsumo senso so eja na mania entimi moame ane yo enti ye mame Ernestina ena ye no edi enkomo no doctors no actually say they na glaucoma ena tete no ye mame nurse Aunty Magiso abechiri but ono nso de ofi say ye bibi fufro enti asofo amo hwe ye na mutie ye no ye mame si ohia embwa enche bia pacho say ena ya na me say so emo hyehyeme saa ya me so mo hyehyeme ni nyina ya de ya okohu ye ya anio ye ni ade okohu ye so ha dwen o na wonu ho pa wonu ho so minim se be kwa akohia say mutimi hyehyeme saa me sabo nko mutimi hyehyeme saa bisa ade ne hyase say mu hyehyeme saa ya ma sansuo na me de agum na ese ase emu adwe kakra na se ade yesi enya hunhum ntina kwankyere na anya ye bia na ye honam mu yare o e wo se ye de ko doctor ana o de ye wia ye bedi nkomo wa kyere o wate ai ye di ye maami echi a ene ye nko kyere se ne how the free the truth be prem na se be bia e how e wo ho na ye ko eno kran kyere ma yi miti no wie yo enti na ma yi miti no na me se na me kwasari mu a o mo de ayi gu miti mu na me ntimi twa na ma mo chakati mintimi se mintimi nsira enku aye hwam mintimi enware semina aye hwam ni nyina wani ye mani ye sade ishasi yawo mintimi enku aye hwam mintimi fa bi nka me ho semina aye hwam mintimi fa bi nwale and somehow when the doctor for muntie just say me am local confirm no chima ye specialist mo hwe na na asofo na ye hwe ye maami ye da so ai enti woni me nua ne be kwa animu ho na oni na kwa akodi nkomo na watwen wa animu ho why bibia be fine why yo ye maami sorry na yakọ MJC Foods ope ensuomu nam a kono na ye fresh a eno ani MJC Foods omo o grouper we minim ni twi din anka meka omo o grouper e wo ho omo o cassava fish e wo ho omo o shrimps prawns fish fillet fish slices octopus oysters lobsters tilapia any de keka wo nyina
eye ensuomu nam a eda enoa ne MJC Food koho na kope ensuomu nam 302043 ene eye nkran number no eno so fra wo akra be bia wo bia no wo so pe prawns so pe tilapia de ope bia omo ede ebebrew enkran omo ewo tesano apenkwa ewo Brenya Avenue omo eben papaye fast food eho eye enkran de no Kumasi so omo Santase runabout omo ben Melcom ena Ernest Chemist koho ne kope enam papa nsuomu nam papa ne faye weduane edi na ohu ento 3P garlic mixture omo ne edi nkomo sese ya ntime sign de omo number na etudwa keke ebia wo kasa na nanka wo tro na refi 0248928824 0201000021 3P garlic mixture garlic ya na yedi egutu omo yese wokoto na setwa no embo a mesrew obi de 6 ya da na 9 na membra studio me hu sa ote ho na wakasa no Peggy na wa so say o medical field need wo so ahase ka say we de nyesa enye huhum na tete ye mami oh Aunty bi me da se mama wakwa abakra na mde apia o obaye ne de se jetua to sa enye masese o ma yakwa enu ase ye shase Aunty bi mean to mean kase enye huhum no because me ni huhum ani okay but pen koma oboye nyina akire say eye ni yare eye glaucoma okay ene no na eye ne sa on se utimi wo akwada bi na nani aye apotwe eno na yom kan say brain tumor ewo ni tirim ena apie ewo nani so okay ebetima be say yema me nsema wo kan nyina no na ahya se nketen glaucoma enfiti preocupa na ehu ntina ode ko hospital no no mo sha se treating kata but eho no betima ka say bia cataract like omo examine eyeway enye no anti eye drop no ye be ma wo eye drops ni nyina bi na finally omo hu na de kra eye wo no ansa na afi do omo hu de omo de be ye wo anti bi ma me ne kasa be feel ma no eye me ya pa because me wo bi wo me fie se nipa ba ko ani fra na mo ya warefo a e kam ya ko ese mo mienu nyina mo ni fra e wo se ba ko jai na dwuma na oni ba ko ye de etene fie se motem ho ase pa na so do no wo no mo a se eye maame na be ma ni ntimi nkwa adwuma se eye be ma nso so a oba no ntimi nkwa adwuma de bia wo so bi wo no enti no se ne bayi oba de no wakwa adwuma ense mai maame ne ka nyina no eye glaucoma na eye ne sa o ba ye ka on pese obeja se eye eno na ni gidie na kwahye honhom side ho da bi okay honhom side no ye beba ho no but se eye honhom no kra na anti bi yenyini ba no me kai se ne ye ka chese oba ubu nsa ensuo bi wo ho a eni kwan se wukom efuom eni kwan se okọ efuom benada wokọ a eni kwan se obohwerema enema bebre wo ho a omo kire ye edua bi wo ho a ye ntena sie mpo endidi edua bi wo ho no ma ye mfani gya emba fie mma meso sa nnema ni nyina tete wo no mo ka benedi ani yehu yaso udidi a enkasa wo hye adua ya emmohwerema entonyom enso ne ye jasa tete sem ni nyina de agu ayekolo mintumi nkasa me maami sebi wadi nkwadasem ba wo hwe de wa ye ya eye nkwadasem no wo ye ko chia ayekora kan wa consume anajo brebe ba ko 11 nente hu kura mbo na wo ko ye won so obi hye ni fugu to say ye hu masem say ye nipa bi na ebe ye na ade a ede na wo chia no wo se ka wo do namu mirika o chia ayekora wanse enwane o se o jina wo sha de kura koso ene ye kase koto pen moja dodo wa ye din so ye den eframa no se minti tra hembu ma me nim ti ana me mbetwetwe no but de ato no no ye nyina pese de ye asua de ma ye ho ye mfanya asua de wo ba bi na ko hu bibisa boy tremika jane ye nhye no so se ye ne ye se tete amamre ne ye jai be da so wo ho no da so wo ho no e da so wo ho a nipa bi gusu a omo ye na wakọ na ye sese ye huhumu asem a ena so fofo ye sema sa ba mu bie mu o ha no sugar bread na fanta ye nka omo de hyekyere nukro gu nani so ko ma ne de fanta no gu nani so se ya mpase so wafom na nanom a sofo de ewo mu twa ka sesen o kompata awo he nsuo nim ene ko si sen ha no
oh there be Aunty be memo mo ndada nipa saa wo I wasn't go catch ma me say won ko hospital baby bebre wo ko nyina ye se eye no ana e ha wo ade na wo do gidi ahye ni mu de o ka se ni timi nyina e monopacia syndrome okay eye no na eye ne saa na me kan ye so still onyini eye no na eye ne saa e na eye drop na no wo kan se de ma me na se be kan saa na tie ebi wo no ma ye de be ma e be hyehyew e be ma eye drop be for ani ba ko no okay time wo ha wo de be gu ni nyina so we bia wo de eye ma ani no we udugu so stage we be ye ani ni say enti e wo se nka wokọ but de anim ni say dodo na anim say wokọ hospital na ye show date say bra bia 10th October na October ne maya Aunty bi eno nkyere se wontumi ensan ko biem na se bibi nkoyie o sa nkoyie entra se metwan ya ma October na de aso ana edro na de ma me eye me yanti min yusu omunim de nti omode ma ba e bia reaction ti no wani no amwa entampara no se to na ma sa ko hospital no ko se bia doctors ne be de ebe sesa mo nti ma me ye sere no enye se ye hu ma sam kra na but here's the case glaucoma no susu ka ho bi yare na abanto o ma ye nhwe na ye treat no ye nye operation ma no na wonja baby odi ne gidie na akwa hye no Papa J we yankota kokko yantun kosua etopa no sugar bread na fanta boko de am say so for that am say no okwa wade we ma na oba me na de koye onsuo ni musofo na anje sa no ojama na ko bugu onsuo ni mo hwe fanta ni sugu ni nyina gina anko yare na na bisa dada ho no de abre Aunty bi say Africans you beliefs what you say African belief spiritualities dia ekoso Africa pa enti nipa bebre wo hono mo a omo yare yare no yare a ono nipa na didie mu ne lifestyle and ede yare na ba but ano odi ahye se ebiefie beye ana bibia oye yenti ana kofa yare ede aba mama ya sema okay eye nsu wotumi Africa de gidi se nsu wotumi abrochire ko bebe bitimi da epoa no no ne ana nsu bi no obi kisi but Africa okoya obetwa dwan what you say ye believe no ye jitum ti sade na ewo ho okay nsu no ko hu ye na de no ko hu ye no it might be say be ye tumi bi na wo me bebi amete na me nyusu ka no me focus junction bi so ansa na manancha cross bridge bi ansa makofie me pie so a me mantem anadwu bi me ba me koya bridge na me adu no mu ze nso na da ho no enia ye busy na me say nso de ni busy na nso to a na ebesia kwa na ye busy nti me bo shake kakra di me se me ko na me adu bridge na so say me hu etire pa etire me nim se ni pati o se di eti o ase swimi enam so nim sa ya ena bebi na e koro so na e ko bebi a nso ni ko wura mu sa nso ni tiri ko wura mu no ti bi hu sa no ena me kai na me boro Nsem boat ne nan ni mienu no die mika ena nie wonjina wan hwe man hwe okura bi chia man hwe me chi kwa hwe se oh ti me bi won ma your places be no hu ne me bia men for so nkonkore se real se bibia because bibia me hu ade no minim se bibia me duru de ho no mi shemtim se nso de bibi wonsu okay it bi hu sa swimming na yi na ekọ no na me se Nsem boat Ben Johnson okay na me ko ti na ni kwan se ma me ne pentem ekọ hwa de kro se mi pese mi hu se o ko chia na ye den o chia no na owie no san gina ho we go konsa you go feel more inquisitive so what is your places be on ma you fa you konsa inquisitive any dem okay so what is no you can jump for at times udu baby places be esiye inso you be a stranger don't greet tremboko na ko baby okay and you want na nipa ni gina ho oni ni twa so tremboko na se boni ni uti no so kasa ho a obekasa ho okay because bibi wo wo de wano na ekwa kopa asem what am na fugo pepie pa na jo sa spirit bi share ka je se wo kwa opia o mantem aya brabe dantem yama no won if sa be twa mu no 6 no o le show dem ye abranti ayemre yes o ka che bo 6 no wa do fie so it might be say yare a normal glaucoma but Africa wakoko hu se mi consume makonso beti ho epa maneduro psychologically financial ankrom efkata no so fe do no emfa because adwene no
akɔhyɛ baabi say what you behold is what you become the ususu no eno na ba so okay so what you say ni hu beti bi ato no but odi ahye the trim makon spirit rinti ena mahwe ne de ena odi bi ato mani so ena mani ha me eti obed dalimusa until say saadi ebe free ni mo no ebe di ni so nya ye de ache spirit no be ku a ka hona nka wo fie ka hona wo fie na achew on ka sampo no bi ate so kokko bibi ozu all right you ya da so papa o te Peggy ena papa J enka enche bia reverence ya pi life ebetna say ena ye ma me queen sabi enso ebetna akonyom na yetie omo nso adwenkyere ewo sa enkomoi eho na ansa na no ye call grow fine herbal tonic so we numato so won say titriti onan eye titriti na oda wontimi enda ni nyina eye grow fine herbal tonic ubu nsa na emayi a yesre ko ne kope grow fine herbal tonic ni bi eto na ensiesie vitamins ahodo ewo ma eboa ye nipadua no enyini eyie we yaye kokko ya na ye de aye enti unu man susan so boni bi eni ho a eba onipadua ni mu okokolinak herbal misty herbal na Fredimens herbal pharmacy herbal chemical shops a etwa ye ho ahia wo Ghana ha ba bia obenya bi ato osan ewo vansa enam kromu etutu adwuma mu wo odwuma obeti grow fine na wape bi ato o pese oni omu edi nkomo nso a na wafre omu ewo 0244 596532 anase omu office enso ewo digital herbal clinic ewo Kumasi Amokom runabout omu eben Bank of Africa eho na ubehu grow fine herbal tonic empanyifo na oni omu edi enkomo yeko agbozo herbal clinic ope ayaresabie no so fidie wo ho a yedi show na yehu yare a ha wansane ya mawedra eno ani agbozo herbal clinic omu Kumasi dichem so old insurance junction fre omu ewo 0553417752 ene ye Kumasi ena nkran so omu kwashiman fre omu ewo 0241750282 mama nhyase free reverend sia apai life ho reverend we huhum a so de bebia free be de be ka da huhum ara ana ye do munam na fra huhum dodo nyame adom ya hiehyia nsem bebre okay ana mama we adanse a odie no omo motatie me e wa Akoma FM ha no onua baby ya freno adwoa sewa owo the same problem wa erade farm so na bibi enenam ne trimu na ni onhyeda enhuna de erade farm so ayi saade ni nyina free no ho ti maame we me hu no se oba me nchen esmoten enti ye huhum nye honam me betiesi ho aha ye mre ni ntia betiesi okay na etimi akokwen so o se etimi nya bre ne nso kirema atiefu atie bi na tie asem na se kakra mpesa mekana se ye wo asem bi wo ha asem bi timi kohia asem bi okay so ahom ebi a okọ no na nipa no bekọ akohia na dada eno ye 1 2 ebetimi abase nipa no na ebi a oye honhom ni bi a wokoye na dwuma bi ana one maame ne ye den ekohia ye so atase na aka bible si ye tusa honam fam but okun a me no mie no kono enye honam fam kono so edi no se wakohia bibi na ade a wakohia no ehun sunsanso no no study ni nipadua no a ohunu se first onam ho no na nani ha no onam ho no na bibi ennenam ni trimu onam ho no na bibi ennenam ni widie mu na bra obre sese ni niema ofem no sa niema ni nyina no first no na entesa na se enne no ana wahu no sa no ohwe ade a wohunu ye na memehwe ade a wohunu ye na on se e kan se mahoduo bebre because ose nipa no hu no na otinsuo na no 2 nipa no sorry wo ye brane we giant spiritual no at times no omu a ahonhom ta yusu mpa omu ye giant because okay Bible say ebere bi dui na bra Israel for eko Jericho no omu kuduru oman bi ya na omu okromo omu ye abrane omu ye giant nti the word giant no eni hokwa so akohia nipa bi a we giant nti no why wadwene say wafa na saa
eno ana ama maame no de ne trust akohyemu se ohu no se ade no eye honhom ade but say honhom ade a yenso awrade ama etumi a ye betimi ade break sa ade no de ama no enti me srena na bila opomfa na na maame na nhyemsa ye ya prove nyame tumi emfa nkyere no we nya afre na ye be ya announcement apesika de ama no de ono ba ya ye pesika ikura ye nyenyan ya sa de we nso asa we de yen stress scam no ye da so reverence ya apai life queen ye mpasam dodo so wakọ nsuo ho ukosa wo nsuo akoto so obi ti ho de wo ye mfa ho osimakochia uchi ewie kra nka sansa wo nsuo osisa na me do se na me ye de ani o na wugina wo na wo hwe na ma o ye de obeye nyina wie ye a wo so no ko nyina woni san di na chi o se okoti na me so na me bisa no nti o fa he no kosi he ni nyina ultimate try esa hwe no pa ye pa sam dodo queen pacho yeti ye de asida be ma yetifu okay ye chia yetifu bibiri na ye bo mo nka ye se memene da so omo ne ye medinta so fufuo na ye ma wo mo asama abaidie me suggestion no ebia na akoye bibi te se ye cheche adumu inshira no waje ne de we de anya adumu inshira sa na meka no okay so ye nipa ene wakoje ne de free say ukoto se bibi ewo ho ye wo honhom niema ena ensuo no ye honhom despite say apia ma ye sabinum ye bonsuo ni ade but eye honhom okay ena oye bofo soso enti owo mra wode ye ni bibia ebia nsuo no ade na okoto ye na ye nsuo na ada ne ho because me minim say ensuo eda patase krada so yes minim no say oye obatan nkofo pie ne so okay da bia ebia na oye ne honhom oye na ade na ukopie ho no eda wo ho no nkyere say wo sutumi ebi ensuo mu odupa enti nka wo ye no na so odan na ni ko radem wo break say ye asorifu ikosi ada bia ebo no nko na ukọ hwe obi a ofia ye se ne wo kọ asori enti ono so ebuadu se bia bibi ekoso se no wo ye jan se de ohu no kyere say enye se bia me sabi na me koye ma ade ewo nsuo mu obeto me no kra no woni chefa se wo hwe me na wo chia me wo de anchia ni mpo de o ye tete nipa sawo ye de ntete pa ma wo mo se wo hia obi a sia no enti ho no de onifo wakopie no so wate wanye so no enkasa nkyere wo se ba bia ofri ba enye sa nkrofo ni bi nete ho nipa bia koto no a wo tia wanye so eche se bibi pa bi ye dai koso enti o se wo hya so ekọ ba bi da wunya adaje kase bia mi gina ho ahwede wo ye obi asuma asem nye wasem wo hwe na wo de ayede niema na wo ye na emudie he na fa wo emudie na o kire wo se beye bia obetumi akoka ho ye bo na bia ya kire na de na o ye na wo he time na o de ye na obi ada 11 wa mawia wa manopa time na o de ba ye cho se bibi kan mu du bi ye den ekoso te se de enkrofo ko asie ye 12 o'clock ni ade no o tu se wo san gina wo hwede obi ya in fact wo na wa passem e de ama wo fi sa de o ye no bi kro obi ani hu na on say obi tim ko je ade se wo obi hu na abebodam enti bi na bi a waje ne de no insurance no waje ne de because na ebi ense se ohu sa ade ni to ko hu ye no kadwane ade no ne ko but o gina ho ehwe de nipa ne ye obi aso secret owi ase ti so abehu ade a mempeso obi behu de a me de bibi beja wo kwan me fra wani sa oh but minim se nyame ebro ne ema nyina so ti se de odifo ka ye nya odifo bi bompa ya minim se wo mo de se ye honhom ne ema ye nsu ne ema ne ade no obo awurade din no de ya ade bia nyame beje wo na onhwe ne ho ye na asempe no ya adroso ensekudie na akofa na ye de ba honam nso a wo hwe ne hospital card ne ade ne nyina nso a doctors nature say glaucoma na etete na brabo but on pese obegie di ho na yeso ye hu ade kronti on pese obegie di say the doctors no e ka no e no so eye no na eyi papa j e ka no che say
na adwen wa psyche na adwen na wie nti we ye be den ye yi sa honhom de ne fi adwen ti o nipa bebre edu nsem se ya uka doctor sema onyiwuni because minim say honhom bi kwa na ato yare aye no na ye hu ne din se eye glaucoma no glaucoma woni nuro so e was so de na adwen ma doctors no na owia ya sande akohunhum abompaye na ye seed because so fu wo ko bompaye ama wo wi osiko hospital because be na do physical say yes sound yare to hospital there was so timiko okay na glaucoma aduro no ye de eye no na glaucoma aduro no ye de eye no me pa cho what ba say na ewia na odifo de ko honhum abo empire edi amano na aka se chenchina de nkohu ye do kohu ye no bibi betimi atwetwe mama na se ebo obi dua maninya no ne akodane edi enti na etimi dane all right okay yeah that's papa panty yeah now see your phone lines no 0243 114497 03224 98035 na answer na no ne Posa Travel and Tour Company Limited o pese utu kwan ya eno ani Posa Travel and Tour Company Limited utu kwan baby a obeda eno so aye odadwene a hotel Nsem a eno ani Posa Travel and Tour Company Limited omo domestic and international flight ticketing ho Nsem enyina ye Posa Travel and Tour Company Limited Kumasi omo first floor Amenase house opposite Matthias Junction Swami Magazine and omo sign ewo KJT first floor Babes Shopping Center Morocco Adeshiman from omo ewo 0205 215495 and 0504 256360 na yemfa yen calls no say ebi abaso a na ye omo ending komo 0243 114497 hello good afternoon Mepacho udini baby a pasefi Nkoko mepacho yetie Mama no come na mepacho mekabi mepacho yetie mepacho you know volume no was show man nko form kakra na baby a ugina dede wo ho kakra aha ma dum no kwa ye da se mama no come ni all the I not in place doctors want to glaucoma. This is to me at the time. Okay. But in your name, in your report of duty, and a doctor who are required. Me patron, I'm Matthias here, pa. Aha. It is if you are to do to your myself, almost maybe I don't know who you are required. No, okay. But no, na me abdu so member so be ntini. Yare kuna abosu no de man no. Na me abdu na me abana say e sa yare yi na how. Okay. Yo. If you call spiritual ya. Bit na no kure. Okay. Yeah, that's papa me nia bema. 0243 114497 03224 98035. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pacho dini baby a okasefi. Pacho me kasefi abasi konfukro. Abasi pacho yetie o. Yeah, pacho. Me pacho TV no volume no kra na tie yen why? Me pacho Martin. Okay, pacho yetie. Yeah, we dey on ya mama no. Pacho na di went to me engineer so yes pama chow mo share na mo from TV side no I am mama TV no volume no enko from esa na e distort mo ankasa na mo frey no hello good afternoon yes from Akoma san kasasi insanam edi kan ema mo amo ewo edwumapo mo ye awiabe enu kwani asema mo da tudwe sianpa edima obi biara hu se ewie fi yechino eni ewo ho mani ewo ho na eni ma etwe ho asian so no eya aposum a etse ewu ensuo waye apepo ene nkese ensu a adie sakura no enye adie a yabɔ ne keke etiri se ensuo nie
wo ko na sa ade fa na wo se bibi e ko so Jesus na ne ba ba kai se etie bi ene musuom na ekeka ko ba bi a infinity ewo eba no owu nyansa odwane ye no wanya ne nkwaje wanya yare nanso ubise mami nije akukudu enya mi be bi enya sa akukudu ni sie ya meka no se nyakopo wu ni mabo na o hye no sa ne yare na ode tunufo na obi aso se tunufo a saade no emma sa uko wu bi sa esa udwane ntem na wo de krankwa yo Akoma say that papa. Hello, good afternoon. 0243-114497. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cho udi ni baby aka sefi. Your friend Sofu Eyi, me ka sefi chufu huma. Chufu Eyi, takon sayim. Takon sayim, Sofu uzim pocho yete why. Me pocho mamino, ma beno pa makache me beno pesi siye. This woman has been cast to my mini diver, my mother, for the 4 years in near my mother. This woman is sitting on. So I don't know no young guy. And of course, this woman you heard each other. It's a nice reference. I wouldn't say also for the hospital, one for hospital. No one should say the platform to be announced and for us to get. No one can help time. No one talking about spiritual, one talking about physical. Oh, so I am Bonnie Will. What get my minute, but you're going to my door, Yanni. No sense in there, or get broke down, and I'm not there, yet, but you know, the contribution is a damn baby. Okay. Only I don't know. So for that's you. Of course, Abasa, you. So for zero who baby, I didn't. 0243-114497 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pa cho di ni baby aka sefi. Your friend Nsem Kasefi Aguna Street Central Region. Oh, sum pocho yete o. Yo, I'm say di ma pa na mi di na mi shamo. Amen. Na ewe ma mi no. No se no ka no e susu ma sempa. Okay. My friend Yago. Hospital the doctors. Obi yare aho bebe ebiana dia okohunu. No, but what you show me the obi say ordinary glaucoma. Obi we do ya ati say all your one be ansana. If you only mpinifo a woni saa kwankyerɛ no ɛwɔ nkyerɛ no wɔnkɔyɛ ho ade na no wobɔtɔ no mpɔtwɛ yo yɛda ase papa wɔntu so ntimi engyina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho u TV volume nem ko from why? Yo, master. Pacho yo. Na gini say. Mami no waye mi amoho o sha nsuo no ota ko ho pa na nsuo no wayi mi ho di a kire no okay on pe snap na ku nsuo no so ana on pe tiane nka ne ho na on pe akokɔ be ma fufuo ni fe ku nsuo no so nkotwa na se nsuo no di a beto no ni a stay Jesus san ya na me ni bi na sofu bi ma ne de ehikire pan no ne fanta koyo dabi ohu ni ese o ye no ma ni se o be petia ne a wo nim kasa o de be kan no atonsa aka ho e di akọ wa ma pia akokọ kusua e di akọ nsuo nso ma no ya mo ho a wa ye no wa ye bonye tie nsuo ni ti wa yi mu ho di a kire no nanka enye sanka won san me tuja enyi na ni so eni ti na na ni sa no na pato o konfo ana ni ye konfo ni di fo ni so iti be mi ma me ka che obi ma ni pa ni ye e ma ni to no ni frefri se bu ako okay friend ko fie sare mo de mo se no number no na da chi bi no ya fro ye ma ka no ya ni ko na ye da si me pato yo ye da si Plenty engineer so. Hey. Good afternoon. Good afternoon. Pacho dini baby aka sefi.
But me ata because free so ata pacho yo yeti o but ka ka mo so kan say any you pan kan say say ma me no ya any mo ho sem because uti say me ma no sem na o kana me fit da mi di say wa ye issue bibi okay so that sem no kan no say okoho 11 second one so o san ko na de samban you say something 7 na wo kwa de si de bia anagye na ko say issue na me bisa ni o se da ne nche wa ntia nti na wo ko mo so anagye na wo ko issue ho so we no bi why waso aso de wo so say ko de why wa go say de bia anagye eni ti bia issue si yi ni ho bi tire mi say issue ni tu mi say eni de bia na wo ye wo pe na pese wo be wa ni so me tire bi okay nti ni say le ye papa mo kan ma me no o hu na ko pa issue na che say le ye no wa film nti on fanchen okay bi o yesa bi o wenya nfa hudi me pacho yo ye da se papa pata hello good afternoon yo me pacho de ni baby akasa fi Roger East Legon pacho yo me pacho ye ti o de ni se Akoma na we die no so ye me pa cho se dey aha dae de ne nko na we de ade we ya tobo ne ne de hu no physically o okonsuo no so no hu yi aha na ni ti o ti dae no ade no ba pie wo no afiaman ti ti am ka fa ni ya fra o wo dem ti ti a wo de obi de ye example okay pacho yo okay nti aka talk ko am hu no ma na o ni so akwa e because we had the number betu dwa na wa friend why yo ye da say hello good afternoon yo me pa cho nyame adom na so e boko ye da nyame ase wo de na sabi na mpesa me kaka yo mpa cho kan bi on so ye ma me no Sama suffer lecturer na be sa woyen. Ono ko no si nyame adom bi ameto no. Ma ko e bi ana nipa ko na ko to no no so ya kire ni bibi a wo yi. E na won so ko to no nti e bi a na de no so mpesa. Nti sama o chia no na wa nje so na o se nka utuom bi kakra kofi. Okay. Aha, ana o ya so de no jina kwa. Nti e bi si abasa no so ntina e ma na basa. That's pa ya man mon time frame mo frame na yeni age 0243114497 032249803 hello good afternoon mama ya de nyame adom na so e mon pai bu ye yo ka cho ka free zema allo man o ka free mama ni mama edu baby afende mama kakakra kabi na de akinze ma no mama no wa yen kwala asem je ebi na mi kutaka you de mi de yen fanto ho na me pontem ko djuma me mentem e shebi si de kwa mu ho no me fe ne komi nti me ba no anadwumpa be se yi something ebe 11 ho no me ba no and so me so on me do on me say o mu kebi gina ho me nim wo mo so asoso wa o ma me ye no a me do on so e du so bi aso ababen me baben ana me twa me straight me kono me se me ka me so ano no me kra no itike no na me taasi na de ma me abo ko yi so bibi so na ti anajo ko so mi so kwa ko e de wi nyame na me no ye konkonsani phone on project bibi ya no a onu a me di ni ho ye onu a na ye okay si apa life de be tinya bon pa ya ma no de ni ye buafo yo ye da si papa amen 0243114497 032249803 yempe your last two callers na yemfa program mbe wie wo mama good afternoon medafo we dey ni baby aka sef yo prof yanka sa asema mani ke me share thing okay yeah the share thing the partner say ya for the guarantee I me tell you
ena jame kope de dikna na bia kan ti kofi ni man kwaso ami kofi ara nsi amayi in fact gan but see alo ani so ni so ani so na magin fast say baby tell me fast na me no de me come if you fast na me come me no o ti ma me no ho na di ni wati no de you see na ni so de la de cross okay and you be am you be de ehwe you be de without mama me da se pa fa bi mu yi fitafo nyina ye chia wan fa bi fitafo nyina ye chia mu nyina hello last caller onyambae hello last caller waba yo pacho di ni baby akasa fi mami mame hey onni no na yam say 1987 mame pacho ye de ara ni no mpa ba da roma ye de nyame ase mame pacho mame tie ka tie mame na ote no wanya koda wani na nipa ya wu fufura enen ko wonyi ni so nen ko te mi to no yale ni to de se ya Akoma no ma ye ho operation da wa yango pokwa na abua no ko be nwa nka ni ni nyefra okay ko be nwa ya Akoma no e ba wo a e ba wo so a wani na enye wo ya na ni nya na okati na nne na mmeni echi no e ba e ho e no so ho e ka ho if you want to say that the man you good and so okay na ya Akoma when you say what you say ba ye ni obi no ya say because when you fear for kwako so be the ye so ya dia Akoma na ai onya okay kana ya ni the subati yo e ba nya no be to no wo ketwa people am say ya no pressure na ni na no pressure oh na me catch na ma wan ka be bia ofre ye fio ya no din me ka tafi apatrapa new site apatrapa new site me de anti magi onko mo ya de aya typhoid wa anti magi ma so me so na ya na mi tie mo sa no tie 24/7 ha ya me fida ye anti magi bia mo ye bia me tie de bia ye be chia wai bia me tie ye da si anti magi bia obi a wa ba ko bia me ti ka tire ma me so ya de no ho so nse anti magi ye da si e ga Akoma ye try your hoe baba say ya mo bro so we fit na mo za ye I am a beef no e pentina na pafo o tem na we ni tri ham na fresh fish pa the mo fridge e put and just seafood o pa na mo pa I don't get what put e dey go and just seafood what so what pa no wa wo ji kuma ya fridge o e trouble to store what put us fire fresh go and just seafood direct from the sea and no papa na lu see it down but no na shoshe give you the red fish suffer I see the grouper restaurant food na I want to watch the fresh lobster shrimp octopus and squid and just seafood wa abenye bi and just seafood se wa kra to some papa ye na chi wa kwana so kwala pass free pass you get something that we delivery 2246 30 20 43 and just seafood so our branches of Kumasi and Sunyani so on sisia no but direct 2246 30 20 43 and just seafood and I'm fresh I am good I got the farm on your opa asem a ubenya asem opa asem a ubenya asem enkomo ya ye di obi beka se eye honam nko a enso adesua wom e wo honhom pa ye beba studio ha ne aba bewie na yemfa Charistic Ventures emfanwie kra na yensan embra studio Zahara Herbal Products upebi ato na etu yarewa ase e di amao honam bie nyina ya oya oba bema ukunu bonani na weyi wani oyiri bonani na weyi wani a Zahara Herbal Products eba boa ama wanya atenka ne yebo wani a na wate ase eboa enso esa enyarewa ahodo nyina nti pebito ne nom na oho ento upedodo etu so dia na wa 0246 348334 and 0248569335 Reverend Sia Pai Life it's no crack in the tough abomu no de wo kan say we eye honhom asem
Okay, the empesa mekana say on say erade bo anajo ema ena. Okay. Na Bible say enye ne honam ne moja na enya ne ne esum atumfo enti ye wa honhom wo ho a omo ye adwuma anajo eno ana oje ho achinye a udi agora okay abrobediu okay so atase enti no de mpesa mekana say so opanyi bi na o Germany a wo ye adwuma wo hospital o ye adwuma wo hospital te say emfa na say kwalebu ana komfo anoche no panyini wo problem won ani for 5 years na me preachi e wo station ha ya o te menka na no frɛ me ana me man direction asidan kanya me say the whole world doctors say you good pa Israel South Africa Germany enso no na ote oye adwuma hospital so na ne honton me man direction no nyame adom oye direction o say light be a tall na ni so no ene na ni na hunade okay ehunade life enti won so no tumrika na mbra ho na ba hwe onyame tumi akiri kwan o chena me tenase e wo Buokrom Estate Junction memenda me ye adwuma e wo airport runabout wade bia yera nhunu oba me kire oba bia o hu nipa bi wa kwantu ote ne nka ache so obi so ote ase oba me ka kire o ye adwuma bi enye wo adwuma oba me kire wo adwuma o ye ebeboa say ya to sunsun mu yare bi di amount se maame die ya na say me ma panyi bi eniema me de ye adwuma me mani bi wa adwuma mu ha ya ana me mani yusu ye na ofesi problem bi me pese me bo panyi ni mbompo me cry ma mbo me mani bi amani yusu ye o yusu ye first day e ade ato ma no ya ade de ya sem pe no ko ba bia pato tuyefu ya beka na ye nyina de tuyefu aba ye de futu ai de be ye futu ama ye ho ye nua mo ma ye maame mo ye ma ene ye nya ye wo soso ye siso aye wo no se ye nye ahyeyi na wiase ye wo honhom mu ne ma wo ma ye nye ya be se bibia ye physical da bi ye wo honhom mu ne ma wade bo ko abekọ hospital akwa se wa ama ya mfa sunsun dia anka ho a ye be usika nyina abehye alright ye nhye ye nsusun passem konkonsadie na ye ye twetwe ye ko ahwe nkrofo nsem no obi ono ane ho asem kra ye hia no wo be die no twetwe ne konsa mi wa we whole lot wo say wo wo jani nyina ho na de bia nkrofo die no odi akire ade akofa asema bre me maami se wo hu ye no oda na nani meje man bi de na no ka ne di se ensuo no bo apa no yi ne ho adi kire no aye se wo ko so se e da nani mu no se ben for mo pe na de bia nwumre nko na wo ko yo se e ben no o mo pe natural things obo ade ebo we ene san be ne fie nchen ti bi ko ma chance so a no de ko de no ohuru mu bia na ensuo na chi wade e bi ko abakati bia obi asabi waye bra edwari mu no de akonum ni nyina ye chi wade a wode ka ensuo no ti oba so be ne speed pa ebufuo so ti ye nhye na ye na ye ni so na ho wo ni da ho a me tini sabone intimento okay ye da sepa eye queen sabi debra na ote ni nka no papa j enso ebeba na pegi enso abetem na fe ye de awie ene ye ndwumadie no na ansa na no ye nko dedel spices eno so ye natural seasoning ya spices ya na omaye wodi ye aduane ahodo noodles dia ye so friend number 0531 105545 0531 105545 dedel spices ko pebito na faye waduane dwumadie Akoma mu Nsem eba so adwuada ekopim efiada bia odo how ene wamane ebeto ye anim a na ye nyina ya boa ya dwendwen ho ne yapemu adesua ene ye maame bidie na eba ye ya yesua de ewomu enti wadaro ma wonso wo how bi wo amane bi na opese wo de ba wadaro ma na wafra ye number 0530 507 849 0530 507 849 and no any your production line no how be a fra your number na your producers no emfa na woni ye nyina ye mbehye
nipa friend no ne ma solution na ye nim defo omo so ha sei no omo so aboa na ye nyina ya pɛ ho solution e de ama wo de ohu nyansa dwane yo na ye ma me de we hu nyansa dwane enti ye no ma omo pide nwumre de mempie nwumre omo pie nwumre titiri omo nante no mo hwe hwe ko no papa to omo fuma ye yo areas bi wo cry there upie o san ka bantem yeah especially wa wo ti ben si ye wa wo ti me baby an nsuo bi wo wa wo ti ben baby as ho ye shrine mu se baby wo ha dua ke ben ho ne ade no ban mu obi wo ti baby a baby kro no bo si ye gunsan wo ho sa areas no wo ti ho a so anytime bia wo kofie ntem ade saw gidigidi na sanya car na ade na ma pe baby da na o de car nam de o munya o se car de o ti mu na wo kwa wo vim kakra na se wo nam fom okay wo nam fom de eni aya da baby akọ ye nei se me de se me nkuta car pa na sa de san go de me hu ye ne de enye normal se nipa na kedam di aka be se bia ne ti wo so be hu nanim ba wo se de etere nyina butu ade nim na wan say chuna na ehihim sa kapa gidigidi okay na me de ekoye ndi say o ti say area say na you very very careful na we as bibi o we as bibi o we as pa and the youth na ba no so we put dem kai ma me pen ba say the youth nye nje sa ne ma no so ndi ana so obi ho no ma sa ade betimi atokwa onji ndi nti o hunu say enu nti na akofa sa ha na especially obi tibi share obi tibi cassette any pan just like that what you say utimi share obi unimi nipa no na wasre no na ade bia wo hu nti wakasetia no unim but dachi bi no ho babenya hu sunsu aso minu ke bi no mu ade efia wote oni ho efia fo kokon to ka basa o edu se onyinse owo ye no ono eba owo ye no hu ba kro owo ye wow what you say akwani mane breye wow mane bre papa hasana omu ana akwa na ye de efri mu obepanishe no kakra ka se umu ade enu ne nam so amasa de ne de obi ne kese o until at times yen hwe niam bi ne yen fa ntutu ye hofo ye use na ye ba no ye hwe nipa ye ne mo nam nyanya mo nya na ye nipa so what you say mo sebi mo kokoko toilet rofofu ese ye munya very careful obi wa insuo mo akọju insuo agu enyi be bia ne yesa de ma yesi nya hahan ba nyina akra ne adwunso agu so nso nei ya pre ne adwunso obi wa nam ne kosu agu no afa no akọkọ no wadi oni so obi so yes o se akoko bi na atu na da obi de be ya de so what you say obi ai na de go o se hu ba nya hwe na wo yi ni be ma twer wa ya gusu na okọ twem ne ko ba bi wa bi se den ko no obi ai ni bi egu a twem ne ko ba bi okay yen fa ma me de anya suade ajo ayem bra ho Aunty B the mechanic se wo na gidie bi wagya ya obi de oda sukurem okay ekoso pa ye journey adade na 21st century na Gen Z hwan foreign culture na fa hin kosi hin there be o de okito computer age anana mo de omo stay omo wo ho de omo nimu ani de omo nim ne omo beto ye no ano mo da so ye den ekitem enti ye besre ye bibia ye ma ye ni enna ho enso yiri bebrebe ba nyina ye yen ya o yen enso no da ne ba bi eni yesi dan ya na yakoto no ye wia na yesa de feeling asa gu so asa ka ho wontumi nya sa de no nyankopon hu se aha eya asase yantam nipa kotena ho nsuo so tena ha omu ye nipa oba ye ni yenim se wunya obi ono kom nsuo a ana obi o wasa believe no obecho se nsuo wo ye oba nsuo wo ye bema nti na nsuo bi wo no ma yesi obu nse ni kwansa wukum enso na de ni ehu leka de bi efa nipa ye yenya na kan nsuo de wo ye dodo na ye batan ade na wasa wo kwa na yesinsuo afa wo bi ye morning kitenkete ye kwa ye de ko ye nsuo efi na de ko kan nsuo no enti wo kan ne enti a ende hwem oje ba konkwa next time me ko hono mo a me hu de wa mesi aye wo se obi o drive na okotu bridge a bo na ba aban pepe enye se bi aban ne bo na ye ne de o kasa se mponu se nsuo ne ye na ade a o srem me bo wo be hu a ne watwem ontimi kotu bridge na wonko saa ye fenya esua de ye bitu maka se mami de yare na what of say eye saa
de ni ni se nka so nko akaboto no mum okay ayese ye maame no wa consume wa enti se eye no na eye ne sa we no de bon entrene na nka so de bon kokko okay yenye very careful obi problem no ko hwe so gum obi kwasem timi ko yin said gun suom on shira de enfere ade na wo de agum na se so ne timi ko ba suo bi mu a nti obi ko no nsi ana debi ya bibia ye ma yeni enna honom mesisa wo de wusisa agidie no ukọ wa asori wo de kọ wa asori wo mo so sunsuo ekom nsuo no o mo gu so o mo ye o ma de ye for respect emas abodie bi onyankopon bo ye bia ye for respect emas abodie no yo ye for respect emas abodie no enne nipa mwa de kra me kai pa chesa se we de bia me ka ofia na me ma me nsire me nam kumase dwom hayi nipa bom gugugugugugugu na papa panyin bi preme me am ni so papa panyin ya preme papa so me am twa ho e na me se ejam pa cho o se na de na opa ma cho se me na ma prem wo na me se ejam pa cho me sro etu de ma power cho enso enam binum a anka ye mpa cho yesro uhu nsuo te se de yakeka kenya for more respect e fama wo mo wai enju hu endi bebre ene yesua de e de efi ene ye topic yi emu ye bereshi ye nuanum bi happy birthday wei eye me a medofo ba ko a nyame aye na dom ode afi aka ne mfie ho abrantie Patrick Frimpong Manson ye fra Patrick FM sa na etai e de fro o Canada ene udi wa woda o ye member of 1998 Kuhis and Kujis Old Student Association wei efrie nyina ye ho the Blue Sisters eni ya akedi na Patrick Frimpong Manson abrantie happy birthday nyame onhraw na onye okese de wo ye bia irade Anthony Nsensio emfanguso emfamao wei enso ye another one ekomia medofo ba konso otobrosie kojo buedu ye some boys a girl we ye djuma o Hello FM na UTV ye nia journalist ba ko enno nyame nhraw na onye okese otobrosie kojo buedu nyame enshaw no onye okese happy birthday why baby awo bia nyame enka ho ha nenne ye di djumedie no ebesi ne yaka chom se Fridays aya na eye easy Friday na we be mautiza Reverend Kwame Kwatin knowing you so wonim no okay no sa papa we hu e ba ware ni relationship a enwa ni Reverend Kwame Kwatin nyabo achina adomdom ye ne a ye ne won komo odem ha easy Friday from bi so fa the video no kran to one sana ade achi na achina nyabo e easy Friday no e de beba production team members Nana Bila Kantanka chief executive producer Madam Faustina Derry ye general manager Osanbo ye chidom kwan strong so kra Spartus Kojosa akode abodwese abrante ono so ka production team members no na fe head of digital Beluchi esadati ada say head of digital Beluchi Nana yaw omo streaming room woni nyina Mano Kwame Vadi omo so eboa ye ma ye de dwumadie ebrel Ote Reverend Sia Pi Life in Queen Sabi Debra Peggy ena Papa J ye in-house panel members omonso enono mia meje akonya na me adwumadie no chia me ye fra me Beatrice Piogabra aka Aunty B me sorry na sports baso enyi we fidie no emfa emfri ha ye da mo nyina mo ase the station with the best music. I love